ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯏꯌꯦ ꯌꯥꯏꯌꯦ Examen sundari wali kanje. Ai transfer to thaya wali. Job. ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯏ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯧꯕꯤꯔꯣ ꯍꯧꯕꯤꯔꯣ Rahin yaude hꯧꯖꯤꯛ. Kamu tamza. ꯊꯣꯡꯒꯦꯟ ꯍꯧꯕ ꯌꯥꯔꯝꯃꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯌꯥꯅꯤ ꯌꯥꯅꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈꯤꯁꯅꯣ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯧꯅꯕ ꯇꯧꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯤꯠ ꯋꯦꯕꯤꯅꯥꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯦꯝꯁ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯁꯤꯟꯄꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯦꯝꯁꯅ ꯁꯤꯟꯖꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯤꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯁꯤꯟꯖꯔꯤꯕ ꯊꯤꯝꯅ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯃꯁꯤꯅ ꯏꯔꯩꯆꯥꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯁꯥꯐꯨꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯤꯝ ꯑꯁꯤꯗ
ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯁꯤꯟꯄꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯦꯝꯁꯅ ꯁꯤꯟꯖꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯨ ꯂꯧꯖꯒꯦ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯑꯦꯝꯁ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔ ꯖꯣꯏꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯕꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯊꯧꯔꯝ ꯍꯧꯕꯤꯅꯕꯗꯨ ꯀꯧꯁꯤꯟꯖꯔꯤ꯫ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯀꯨꯞꯅꯣꯝꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯌꯥꯏꯐꯔꯕ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯋꯥꯟꯒꯤ ꯃꯔꯤꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯁꯤꯟꯄꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯦꯝꯁꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯋꯦꯕꯤꯅꯥꯔ कोरोना वायरस मसीना इरैचासिंगदा पिरकलिबा साफुसिंगदगी ngathoknaba lamtheng हाइरिबा हिरम असिदा सरुक याबिनबा हाइजरुबदा हराव हराव अचिनबा मतम क्या काइथोकपिदुना सरुक याबिरिबा रिसोर्स पर्सन सिंह मिंग ओइन पंजरबदा डॉक्टर लेनिन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री रिम्स अमदी डॉक्टर चिंगलेन मैस्नाम एसोसिएट प्रोफेसर मणिपुर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स लोइना लोइना डॉक्टर एन सना तोंबा असिस्टेंट प्रोफेसर मणिपुर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ मणिपुर अमदी ओजा प्रदीप फंजोबम एडिटर इम्फाल आर्ट ऑफ रिव्यू एंड पॉलिटिक्स मैम पुनमपु इकाय खुनबु चबग लोइना ताम ओक्चरी लोइना लोइना लाइव मिजेंग ताबिरिबा इरेचासिंग अमदी मणिपुर की वांगदगी सरुक याबिरगलिबा मैम पुनमपुसु अमकना अपुन बेरेपा की महिरोई सिंपांगलु एम्स की माइकैदगी ताम ओक्चरी ngasi pangthokchariba webinar asigi nunggi oiba wakhalon adugi aikoi miyoi ba haiba kanglup asiga covid 19 gi tamthiraba laina laichat asiga langthena pa asi sahi ani sujilakle madu oiduna su miyoi ba aikoi gi pulsibu matau karamna asoi angam yaudana ngak chenduna thamgadabge haibasini covid na aikoi gi sinmitlon aikoi gi wakhalon aikoi gi mahiroi sing mahi masing amadi hiram khuding makta maning halalle कोविड की असुक लुरुबा तानफम असिदा अखोगी हक्चांग अमदी वखलोन बु अखोगी मतौ करमना चेक्सिना लेगदगे हाइबसिदा अखोगी रिसोर्स पर्सन सिंगदा तोंगान तोंगान बहिरमदा वखलोन कया अमा थंबिदुना अखोगी पुक्निंग हक्चांग नुंगाइना अमदी फना लेनबा थंबिरकनी हाइना एम्सना आशा तौजे तोंगान तोंगान बहिरम सिंगदा थंबिरकदोरिबा वखलोन सिंग असि अखोइदे यामना कानारबा पुक्निंग लौसिंग ओइगदौबा वफम क्या अमा थंबिरकनी संगनाइरबा अखोइगी ममल यामलबा रिसोर्स पर्सन सिंगना थंबिगदोरिबा वफम सिंग असि अखोइगी मियामदा कानाबा खजितंग पीबा ngamgani हाइबगी असेपा थाजबा अमगा लोइनना वेबिनार असि सिंजबनी सरुक याबिरिबा अमदी ताबिरिबा लाइपि कुथांगदि येंगिरिबा चिलनाउ सिंगना मखा ताना कंबिनिंगबा लेरबसु कमेंट सेक्शन दा कमेंट पिबिरो लोइना लोइना प्रोग्राम असि मकुंग फान बिउ हाइना नुरुगना निसिंजरी तांग सिदा इगी तराम नोक्चबगी वारोल अमदी नुंगी ओइबा वारोल टेंसिंजरी थागतचरी फ्रेंकी निंगोंबम जॉइंट सेक्रेटरी एम्स पु हाइनिंगा लेतन थागतचरी अदुगा प्रोग्राम चथजरकोइना पैनल डिस्कशन असिदा मॉडरेटर ओबिनबा डॉक्टर ममता लुक्राम असिस्टेंट प्रोफेसर डॉन बॉस्को कॉलेज मरामबु कोइगी मॉडरेटर ओइनबा मेदामबु कोक्सिनजरी थागतचरी मयाम पुनमक पुंगसी अपुनबा इरैपाक mahiroi sinpanglup एम्स samjillega एम्स हाइना खंगरिबा mahiroi kanglup asina nomagi oina sinjariba webinar asida tinbiriba punamakpu aihak isamak एम्स की माइकैदगी एम्स की महूत सिंजदुना पुनमकpu ikokno na ikai khumnabaga loinana taramna okchari khoigi ngasigi malemgi oina thengnarakliba saitheng कोरोना वायरस कोविड 19 की चाइथिंग सेना खमथेंगना यौरपदगी अदुगुमनबा खुनाय असिगी हिरम खुदिमक्ता सोक्चिलकपदगी अवाबसी खमथेंगना यौरक्तना मायोकनबा ngamaktabagi tanpham amagi mafamduda yauраklaba matamda aikoina maru oina ngasigi khunai sida haurakliba mahiroi singda masigi corona virus hairiba pandemic asina piriba chaitheng sigi matangda nomgi oiba khana nainabagi webinar ama koi एम्स ना सिंजबनी मसीगी सिंजरीबा वेबिनार असिदा मरुइबा कोई वांगांग लोई रिसोर्स पर्सन ओइना कोई
ꯃꯔꯤꯈꯛ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯔꯤꯈꯛ ꯈꯟꯒꯠꯆꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯥꯇꯣꯟ ꯆꯠꯆꯔꯨꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨꯗ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯕꯤꯌꯨ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯕꯤꯅꯥꯔ कोरोना भाइरस मसीना इरैजासिंगदा पिरक्लिबा साफुसिंग ngakthoknaba lantheng masi maru oina corona virus managing its impact in Manipur society haina with special reference to the educational community haiba theme du dani khoini ngasi pangthok chagadoriba webinar asi dugo webinar asigi ahan resource person oina ahangna Dr. N Sana Tomba assistant professor department of Manipur University bu ओजागी वखलोन फोंदोक पिनबा अखोइना अहानबदा ओजादा खुदोंग चाबा पिजेगे अदुगा ओजाना ngangbigedaba topicna corona virus asina iraicha singi sindam londa landarakpa amasung masidagi ngakthoknaba lanthing managing its impact in Manipur education haiba topic sidani ahanba oina ai hakpu aims na ngasigi moderating session si moderate tawnaba hapirakpa oina ai khoigi site tagi aims ki site tagi rule oina makti nate dubu kitang khoigi chana kanglon haigetra kitang yaragadi oza amamamna minute kundagina kunthra phawbedagi yengaga dum lawbiyu aduga sifawbagi manungsida dum oza singna oza singi thambiningba mot thambiraga phongdok piraga question singi oinadi natraga comment singi oinadi khoigi chat box ta comment sing drop tawbirau comment sing ibiro aduga comment sing adu oza sing ngasigi lakliba resource person sing khuding makna makhoi gi thambam thokpa wakhalon sing thambiraba matungda khoi comment sing punna aims ki maitoi gi pathok sege haina thamjabaga loinena Dr. N Sana Tomba assistant professor department of Manipur University bu patam lawi ne bagi tamakta ning sinjari koi ahan bamaktada masigi koi webinar asi gi mapu oibiriba thoram mapu oibiriba ngasai gi akoi gi iripaki apunba iripaki mahiroi sinpanglu aims ahan bada ihakna ikai khunna usari aduna thoram sidi akoi magi corona gi covid ki magi yam tamthiba adu mabakhal gi landa ama lakchaba targasu student community gi mahiroi singi oiba akoi gi loop singna magi tangai phadaba tawom thokpa se masi akoi tawdaba yarakti aduna madudugi sarukamoina mahiroi community sidaida mahiroi singi magi khoigi sphere sidaida hariba corona virus covid ki pandemic asina kayam yamna sohanbagi wakhalda magi laishu gi mai masingi lamda aduga magi khoigi senmit londa maruina khoigi parenting amasung madugi imung manungda madu kayam yamna maduna educational society sida kayam yam sohalakadagi haibasi masigi wakhal miyeng asidaida ekhoi student community amoibagi student organization amoibagi madugi activity ado tobom thu ina haina matam chana ekhoi haiba topic asida sigi online webinar asi lokhatna asi thambam thui haidana Manipur khunai thambiriba ekoi apunba ireipa ki mahiroi sinpang lopni lupasibu Manipur khunai na asi webinar sibu yengbiriba miyeng tabiriba online gi khuthangda leiba babok sina yamna sungsoi soidana ekoi taramna okani amusung ekoi apianba phawi gani haina thamjage aduna aigi sigi topic asiga mari lenana ekoi gi moderator oina lengshin biri ekoi udaibema Dr. Mamta Sibuso Aihangna koi kok nonjari aduga AIMS ki education secretary koi aigi now sunin amusung machi thorum masigi mamai chumbiri ba aigi now Frankie Sibuso ahan bamuktada hak tawlimal khangbo utsari aduga aiga co moderate co kaino ina koi ki magi resource person oina koi yaubiriba oza Lenin aduga oza Singler Maisnam aduga koi editor kai khunajari ba editor Pradeep Phanjaupam ahan bamaktada ai nolok sabu usaraga aina ngasi maruina kitang shoga mayam ga discussion tawgodoriba online gi khutham da discussion tawgodoriba topic asi haiba corona virus asina asai education gi lamasita mai sindam gi kanglo asida sindam gi lambi asida kayam yamna maduna sohalakpa amusung hariba landarakpa sohalakpa sidagi koina karamba makhal ki ekoi gi solution madugi solution amam section thorang ama lokhatlagadi kharamakhay ekoi kanbang ngamgadagi haiba education sector asi kanbang ngamgadagi haiba themasidani aina
हाइजगदुसि नंबर 1 याल हनबदा एखोई is need of education in the society kunai sida mahi masingi magi maru oiba tangai phadaba do ahanba tada ekoi khudimuna loina khangnare madudi education is the backbone of the society amagi yanglen saru se education na puri bani education jina educate tawba haibadi mahi masing tamba mahi masing khangba haibas mangai degi hauna mioi bagi hauruklon gi matam degi hauna kedawi formally or non formally have the informal type of education, non-formal type of education, or howziki matamgi formal type of education. Education ki paring pathap ohum se masishna ekoi mioi base sa oi badaki ekoi mioi bo in a socialization ki process si satara ibani. Aduna mi oi ba taibang mioi ba na kauri basidaida mi plus oi ba hari se mi oi ri se karidi oi ri no aibada through education mahi masing tamakanda oirakani mahi masing yaw da targa de koi se hanagi sagi thagadu da saram chat adu satlaga sagi thagadu da handaba tabani aduna mioi bada minungsi yawrai ba tengbang bagi wakhal yawrai ba amatta oina unite tori ba punjim nari ba dinari ba amasung kunai ma pali ba aduga manglom da Saukatpani haidana ikoi khaliba yam lemjana pam oiba yam ideal oiba adugumba freedom na pam oiba punsi mare lamada leliba se karina no haiba matamda education jina ohelai ni mai masing tambai sina maram aduna education haiba se masisi khunai amada thadok pasungya yaroi aduna hariba lan gi matamda bu education se kedawi ekoi gi kan ba acho ba lanjau matamda uta educational hub sing educational area sing asidi sokom si amasung soglak taraga su yariba makai ekoi gi kainoda kaino ching mandani khangde ukhong wakhong dani khangde lai su tambagi magi gap ase generation gap ase laitana bagi damakta lamdam madugi government na lengak loi chingaduna education je pina na ba khonai ang maram di kai no haiba matamda hairiba education je walo taraga di angang singa se generation abada di angang singa se masidaida mihat mipun aduga nungsinadaba puran sinthi adugumba khunai amaka sumsoi soidana oirakani maram aduna adugumba khunai ado maham taraba manglaba khunai ado oigidana bagi damakta education ki feeding ase masigi machinja ase haphoba pijahoba tangai phade haidana khanaba khanai haibase koi kudimona loima khangnaribo wapamne haujikti kaidoi hab matamda lane haujik laiba corona gi lalase masidi ekoi lamdam amadagi wakhal taraba lamdam amana lamdam amada landarak pa aduguma makhal gi landa adu nati wakhal yaudaba koi gyan leitaba aduguma natural oiba corona hariba virus asina mahika sina miyoiba taibam khunai asita koi landarak pani maram aduna section thorang ase lan taraiba corona na section gadaba nati lan ta pham oiriba ekoi taibam miyoibana section ba tangai pharakte maram aduna education sector ase mahi masingi lam ase soktanana bagi damakta section thorang lokhatpa matamda Pitribigi mapam kudimakta lokan ariba section thorang sigi sarukam oina ireisa ekoi singlon mapal sigi manung dalaiba sana leipak manipur kang leipak asidasu ekoina kaidawi hariba corona gi landa asidagi education sector asidai da ekoi sohodana ba tungi generation gi gap leidan bagi damakta ekoi khona hobase masi tangai phrakte aduna maduki education la tamda egi new normal haina kanariba anoba makal ki akoigi mahusha haidana khanariba adugumba makhaki koigi matam asidaida sahi ani amuksida 2019 da solising ani ga taraman gi December dagi Wuhan dagi ko China gi Wuhan dagi koigi hariba haurakhaga 2020 ki solising ani kungi March tha dagi hariba total lockdown amasung adugi lockdown tungan maongi lockdown mayam ama partially warabasu machet oina warabasu mapum oina warabasu lockdown je thamaktana ekoi kedawi yumdagi mapan thokpa yadaba education sidaida yam hanagi maong dudaida mahi masing tambasida awaba ma haibasi oidana lapani aduna hojikti sahi ani muk saurangna sahi ani mukse ekoi phajalae masigi sahi ani gap haibase masina ekoi suron da kayam yam mangangani adu manghandanna bagi damakta ekoi educational platform ama ekoi thambam to yaidana pitribigi lebak atai da tawna bugumna ekoi manipur da su bharat da su manipur da su hariba new normal asigi manung channa yumdagi tamba haibdi labna yumdagi tamba distance education or online education natragana learning from home haidi yumdagi mai masing tamba haiba banner amagi makhada hariba ware pasigi makhada ekoi mai masing tamba se institution mayamda tamnana ba khonarai tamlapli
hꯧzik luribadi ekoi haribi education ki mahagi sidai corona sigi landa sina maram oiraga ekoi da sol laise pedoi lalama tarak matamda landu da bom thadarak pada bom dum matau karam ekoi ngakthok kadake bom madugi kapai ba misail do ekoi gi hariba mi karam gam system amana misail du lambi dagi kaaga mangan gadagi amasung madu kapak targa de ekoi kramaina load kadage kamaini hingadagi haibagi planning ase masi yam thuna planning to go mathau tabagumna ekoi ke dawi education da hariba corona virus asina pandemic asina landara ko matamda ekoi atubu matamda yam quick decision amalaga education sector da leiriba adugumba makhal ki education department government gi aduga tongan ba makhal ki institution ki heading ekoi institution chalairiba private institution da su maruina madubu chalairiba governing body sing masina atuba matamda karamba makalgi planning am toraga ekoi education je sol oidage amasung angang sing ji student friendly oiba makalgi education gi new normal ama ekoi na purakadege haina warep ta hoba amasung khanauba madugi decision am lahoba se masisi itau ta hogdabagi kudak landara panina landaring manus corona na kayam kuina ekoi manipur da bu leidori no prithvi da bu leidoi no sahi makhai ma mangai tha ma mangai haidana sum khanbadagi kedawi ngasi di sahi ani muk sujalle amasung planning du yahogda banina ngasagi hanagi mahoksagi normal do amuk hanjalakhini haidana khallaga sum leithokpadagi sahi ani mukse education sidai yam hena mangam chan ba makalgi education du di ekoi purak ngamde oiba ngamdribani hanagi normal du bokta normal du leing ngai da bokta ekoi gi india gi education sector ase aduki matik shothaba prithvi gi top university sama khangatpa matamda maning khomba manung chanba ngamdaba adugumba education sector asida developing country ni haidana makhau pongjeliba india na developing country ojarga su education sector sidagi developing country oidaba underdeveloped yamna handaba thak amada leibse sigi phiruk khumba mamai phiruk khumba sigi manungda manipur da su amuk hena mamai phiruk khumba tanjama oringai duda amuksu corona gi pandemic asina landarak matamda di karai dano ekoi kanauna dana hariba bom corona gi bom gi ekoi maina se kakungam dana ekoina tu phaisan leiri bse habse ekoi khana ba sungbani number 1 yalan bada education habse de leidu se karino habam matamda education da number 1 student magi learners sing koigi aduga madubu tambiriba thoughts teachers sing agi muksu magi madubu supporting piriba ma environment maruina fencing mama mapa sing ahum sigi triangular force nakal of the purakpa josabi makhong ahum gi matawguna madugi makokta phaija thongkala kanani education chawkala kaduri se maramaduna hariba chhatra mahairoi aduga loina na mama mapa sing amasung institution gi hariba mahai loisang gi tambi ba takti tambi oja sing ahum ki magi state da pattern sidai da kayam ahum ba pirabage amasung madudagi ikoina karamna adugi dudagi ikoina karamna madudagi afaba maikei mada purakadage haibase ikoina amuk nainarpa ikoi thamaku yai number 1 ya hanbada hairiba pandemic matamase new normal haina khanriba pandemic matamase masida angang singna ikoi mingjanba matamda admission torko matamda admission torkandani mai masing tamakadoi admission torko matamda thengnare ikoi khudong cha da base problem je thengna ba hore madudi hanagi lupa lising na logiba private school da institutions da 11 12 ki natragana class 10 ki minjanba matamda lupa lising try thulu kiba tara madugi sangda do hojiksu chatnaraga satharaga admission fee adum lawba haiba admission fee dugi manung da di kari yawi habada field trip chatpagi yawi magazine gi be yawi drinking water and sanitation gi magi fee yawi school maintenance ki fee yawi adigi laboratory science ki da amasung arts ki laboratory changba subject khara gi oina laboratory fee yawi adugumba fee sing ado madu sing do loina mak yauraga hanagi fee structure do modify tawdabida khanadabida amasung modify tawdabida masi se mama mapa subham nombang handraba corona sin number moraga yumdagi mapan thoktraba sarkar na yenba ayen khara charaga hingna bagi khonaraba adugumba matam masida hariba ayen ba burden habadi form fill up ki ayen ba paisa sen gi burden na se masi hanagi du dagi yan handadana thamba se masi si number 1 yal hanba problem amu wena koina lokat pa yai adagi mathangda corona gi asigumba akhoi gi landa se lala se lapo matamda akoina
मागी कनो सिदैदा मही स्कूल सिदैदा अखोइना येंगैसे कनो हबदा महिरोइसिंगसे मसिसना अखोइ डिजिटल इंडिया हायरगसु डिजिटल इंडिया सिदैदा मरुइना कोइ सिंगी लमदम ओइबा सिंगलै पाक ओइबा मणिपुर गुंबा सिददी डिजिटल इंडिया गी मागी कनो दुदैदा खोंथांग दुदा चंजनजरगसु रिमोट एरिया सिंगी लमनु मुजिबा मपम सिंचितदी हारिबा नेट इंटरनेट फैसिलिटी जे इंटरनेट की मागी लाइन जे कनेक्टिविटी जे फंगबा मक्ते अदगी मु कैदौरे हाबा मतम याम सोनबा नत्रगा फंगबा ngam अदुगा मुक्सु लाइरबा लमदम ओइबा मणिपुर से लाइरबा लमदम ओइबनिना मसागी सेंथोक लेजदबा अदुगुंबा अखोइ मिङोंदगी मपानदगी थाजल्लागदा साबा अदुगुंबगी फिबम अमदा अखोइ लैग्रबा स्टेट अम ओइबनिना कैदौरे हाबा मतमदा डिजिटल डिवाइड हाबा ताम ममसु मुक्थोले अखोइ स्टेटा मरुइना डिजिटल डिवाइड हाबदी कैनो ममा मपा स्मार्टफोन पाइबा ngamba लैबा ngamba अदुगुंबा इमुंगी मसासिंगना महिमसिंग तंबगी फैशन अमा हाइगेरा हिरोइरा अदुगा अमना अदुगुंबा स्मार्टफोन सिंग अदो पाइबा ngамदबा इमुंगी मसासिंग अदुना तिंग येंगा लाइक पानिंग लाइक तमिंग अदुगा स्मार्टफोन लेतबगी अवाबा सिगुंबसे डिजिटल डिवाइड अमा एकोइ अनोबा सिदा एकोइ थुंगरे अदगी अमुक अतोपा मना मोबाइल फोन 1990s की मतमदनी मणिपुर मोबाइल फोन सिंदबा यारक्रिसिदी सोलिसिम समापन मौद्रागी लोयरपा अदवाइ द खतनी 2000 का अदवाइ दुदनी एकोइ मतम दुद पाइरंबा फोन जिंग जु स्मार्ट फोन थोइन ओइदे अदगी अमुक खोजिक्ति कैदोरे पिखरबा स्मार्टफोन की स्क्रीन अदु दैदा पिरेइबा ओजाना पिरिबा इरिबा व्हाइट बोर्ड इरिबा अदुगुंबा अकुप मयेक्सिंग अदो संतोक्तुना अंगांग ओरिबा नौरिबा ममिसिंग अदुनि येंबा मतमदा सही अनि फाना येंजलपदा अहुम फाना येंजलपदा अंगांग सिंग अदुगी ममितो मदुदि कैदोगे हाब मतमदा आफ्टर कोरोना मतुंगदा एकोइ मिड लायंग बगी अदुगुंबा क्लिनिक यामन थोलकनी हाबगी वाफम भौता लैरिबने अद ममित चोकपा अदुगुंबा हेल्दी इंडिया मसा मऊ फब इंडिया मसा मऊ फब कंगलै लमदम ओइनना होनरप मतमदा ममि सोकपा तारगदी केदोई मिट उद्रगदी एकोइगी हारिबा नॉलेज की कैप्चर तौबगी एकोइ लौसिन ज्ञान तानसिनबगी शक्ति सिंगसे तना यामना हंदगिदुइनी मदुसो एकोइ थोलओइ हाइनाइ लैतबा फिबम अमदा लाको मरम मदुना केदोरे हाइबा मतमदा हारिबा मोबाइल फोन से मसी अपिकपा मोबाइल फोन से मसी तोक्थोगा एकोइगी लैपटॉप कुंबा खन चाव स्क्रीन अदुंबा अमखक अमुक्सु दरकार ओरपा मदुसु अमुक करीना लाइरबा इमुंगी अयुक चारगा एकोइ नुमिदांग हेनबा एकोइ हैंड टू माउथ मकुट तगी फंगपदुना साबा ngang खुदा की ओइना चार्जरगा हिंजबा अदुंबा छुदरगदी एकोइ साबा फंगदबा अदुंबा इमुंगसिंदा करमना लैपटॉप लैगनी हदुगी प्रॉब्लम अमसु मायोक नरपा अदगी मु हारिबा लैपटॉप अदो लैरगसु करमाइना कोई हारिबा टेक्नोलॉजी से मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन की डिजिटल की टेक्नोलॉजी से मसी अंगांग सिंदा इवन कोई पेरेंट्स सिंदा अदुगा क्वाइटगी मरोइना ओजासिंग बाबुदा 100% लोइनमक हाइरे सुसिनरे ऑनलाइन एजुकेशन सिदैदा which 100% मसी खतोक यादना लोइनमक हाइरे मकोइना जूम द ओइगेरा अदगिदी वेबएक्स द ओइगेरा अदगी मूडल द ओइगेरा तोंगान मखल की गूगल मीट द ओइगेरा तोंगान मखल की स्कूल न सिजनरीबा एप सिंग से मसी कमाइने हैंडल तबदगी कमाइने सिनबेदिगे से फुल्ली मजो टेक्नोलॉजी नो हाउ से फजना खंगागा लैबा अदु मु ओजा सिंग से 100% दिगे दोंदे स्कूल अमदा इंस्टीट्यूशन अमदा ओइदे अदुगुंबगी खुदोंग चादब सिसु एकोइ मायोक नरई अदगी मु वर्चुअल क्लास है मसीगी मिडना येंगगा कसैगी मोबाइल फोन की खुदांग द नत्रगना ऑनलाइन की खुदांग द क्लास तौबसिना कैदौरे आंगांग सिंसे याहौ खेंबगी हेबिट अमा नौनो फॉर्म तौरे याहौ खेंगे मसा पत्रे मकोइ अदुगा मसा ममाय ममित ताबोय तादबोय इरुजबोय लुजदबोय अदुगा तौरगा क्लास यावबसे मति इमुंग की ममा मपा सिंगसु मसागी आंगांग सिंगी मसादो सोखी याम ngannna होगलगा मसा फरोय ना अनाये थोलकनी अनाये थोलागदी हुजि हॉस्पिटल कराइदा पुखलुगनी अदुना लोक थुंबा म खरा हेना कनबा लोक थुंबा म तोरक मतमदा नत्रगा लाइहो म और मतमदा कोविड पु ओइगद्रा नत्रगना चुमनगी लाइहो दु पु ओइगद्रा अदुगा मदुदु येंगना बोनबा मतमदा करम हॉस्पिटल द सकदगी हाइबना सिंबगी अवाबा हॉस्पिटल दु द सलगना कोविड से मुक लोंना रकद्रा सिगु खुदोंग चादब मयामजना मरम ओइरका ममा मपासिना कैदौरे हाइबा मतमदा हाइबा आंगांग सिंजिना तुमदना पोथाजदना लेजबा मतमदा यारिंखै डिस्टर्ब तौदबा अदुना याहौ थेंबगी हैबिट अमा अदगी मु फेस टू फेस कांटेक्ट यूम स्कूल द तौरिंगै मतम दुदि आंगांग से ओजाजिंग प्लेटफॉर्म द काखलगा अवांग द काखलगा येंगपम तमदा करंबा आंगांग ना
thawai yaw na tari bagi karam bana tada bagi karam bana negligence oi bano obstinate oi ba mangakan ba angang no negligence ba angang no amasung hari ba angang ase masi kari dagi negligence sari bano magi teaching style magi expression adu choi ba dagi tori bra adu ita ga de mo na mo hong to ga hari ba angang si kamai pukatpi ga dagi hai bagi tongan ba makal gi strategy ma kudak tu ina lokhat sarga like tak se bu to hojik kai dawe enroll tor ko matam da satra sama sani lai ba matam da class adu da enroll tor ko matam da hari ba satra sama do madu manung da kun thra khat enroll tor pa adu ga tawrei ba khara dusu mai maming ma yaure har ga dum to patari bra tadri bra habagi monitor to na bagi facilities online is the yaw taba adugum ba ma ko ina thengai adagi atopa mana hari ba angang singa se masi sina ngasai gi class to ringai matam da di akoi gi hana gi normal class to ringai matam da di assembly haidana hana class to ringai da 15 minutes ki natraga 30 minutes ki whole amada mayam pulalaga assembly to waidana maduda nomagi akoi kari to gada gi school asida to gada activity karino school asidi pandam karino ano makal gi knowledge up to that level knowledge मागे प्रिंसिपल अदुना कॉलेज असी की प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन अदु की प्रिंसिपल अदुना लाउ थोक तना angang singje class 11 12 pok ki standard ki angang singje masida wakhal ano wakhal gi inot amasung encouragement thona gi inot che piba madum ga jesu ekoi pura mangre aduna hari the sing sina masi mamai chumba se masi education gi bookish knowledge tu di like the yobok gyan tu di madudi amuk maduda gi hena maru oi budi kaino laishu gi saruk sini laishu gi saruk che pina na bagi moral lesson pina na bagi adu gu bagi khudom sa ba se pura oina hari ba akoi gi digital koi gi hariba online education je masisina mangan bagi masak ama lakpa adagi amana hariba angang sing se masi mama pana natraga ozana tambi badudagi kana tambi bani heli moi masem tamjabagi masak se masisu 50% makoi education ka kwaidagi maru hoi maramdi angang masen ke doi school adu da hap thaba matamda recreation period matamda khana gani phuna gani masam boina gani singna gani kauthat na gani adu ngak le raga muktin tina gani aduna khana ga bisi kai no kamai taisin nagadagi kamai nungsi nagadagi haibagi socializing process ase samaj da mirak tin bai se masi kari dagi tamawi haibada ngai physical education physical masagi education gi area physical class na tamme ba adu ki physical class he masi je yauratra bani na hojikti ai khari ba visual class do incha thara bani na hari ba khudong cha ba se masi su hari akhoi gi corona gi lala sina akhoi da pi ba asau ba makhal gi sakhu mu koi adu ka atu pamna kedore लाइक हारिबो कोरोना की मतम सिदि हौजिसे लोइना हाइनारे कोरोना की मतम सिदि मिंग जंदौ को चंजलो सही निफु सुरजु कुथरा सुरजु क्लास 10 त मिंग चंजलो 10 पास त होगे हाइ तारगदि 12 पास त होगे हाइ तारगदि हाइबगी स्लोगन अमम लाए अदुना कैदवी हाबदा सही लिरब मयामा तरेलक निपालक तरारक थाब ngमोगदो मिंग दंग चनबदा क्लास 10 पास तौरे हंदक सही सिदा 12 पास तौरे हाइबम थोले मसे क्वालिटी द एसेस तौरगदि क्वालिटी द अमत यावरा मरोय क्वांटिटी द सर्टिफिकेट फंगे हाइबगी दु खक्तनी हाना नजु इंडिया ति कैदवी सर्टिफिकेट बेस्ड एजुकेशन ने कोइद सथराइसे क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन हाइबदी माजे तयाम याम मसाक यावरबगी हाइबसे मसी हंगगा अमसुंग माने अप्लाई तो होलगा माजे फरबनी हाइदन खनबगी पोसे थोइदोंना लेरक्ते एकोइ इंडिया की सिस्टम दा कैदौरी सर्टिफिकेट ता मा 70% चलदी 80% चलदी अफबा अंगांग ओइरे हाइदन लौबा अदुगुंबगी पोसे मसी न मरम ओइरगा लाइक तंबर ता अहन हल हनु हनुरबा कयासु मसागी मागी एजुकेशन की पर्पस दो सात तो मन पोत नतबा मागी सर्टिफिकेट दो फंगौना नबा अदुगा थबक चमना नत्रगा प्रमोशन का नबगी पोट अमदा मदुगुमगी सर्टिफिकेट टू द बेस्ट ऑफ एजुकेशन अमसु अनोबा सिदा थोगले द पास परसेंटेज न वांगना पास तौरे हंदक तसु यंग क्लास 10 की एकोई की मणिपुर बोर्ड की सीबीएसई की सुमंगाई अदुगा एकोई की काउंसिल की एकोई परीक्षा से हाइदोर को मतमदा 99% अदो 100% मार्जिन दा पास तौरे हौजिक लाकदोरी बदी हानगी लेरिम स्कूल सिंग सिना हारिबा 100% पास तौरपा हेबदी हाना 70% 75% पास तौजरम बदुना 100% पास तौर को मतमदा पास तौरैबा अहेनबा अंगांग सिंग अदुगी महि तबम जे कराइ द पिगदोरिनो सिगी क्वेश्चन अमसु अनौबा मिंगजनबा मतमदा को काइ लुकाइनबा मंत्री एमएलए सिंगी मागी डिओ लेटर यावरगा मिंगजनबा अदुमबगी फिबम जे अमुका हेन थोलकदरा हाइबगी मिपाइबा से पोक्तबा नते अदुगा अमरमदा मुकैदवी फरे मिंगजनबम सु पिरसनु मिंगजनबम पिरगसु
education bondes haidna mahi masing tambasidaida pung chango da bahabadi pass tawjadra masana ai ngamaroi oiraroi ai anirak thare ahumlak thare natraga ai amuk thabasida pass tawdre pass tawba ngamdrabani ai she kaida satlage ge sana borom da sasagrage natraga adum nakan fil adu da sasagre ai business da salage ai di check shubarom sida salaga check ki misti masak naiba ma oina na ba vocational sida sasagrage haidna magi sus tawjagada ba magi monda pi thore ba potential ado madudu sus tawjaraga sasagi da ba singdo loina ma 100% da margin da pass taw tawhan grabani na मासे माही दुमा पास औरामनिना मिंग चलहले नमदना अदुना कैदवी इमुंग दुगी इकोनॉमी दो हेना चौकल कोई मोता इकोनॉमी दो सोथाले पैसा तिंगहले मतम मांगहले पुंसी मांगहले अदुगा पुंसी दुति बैक चलगा मनिंग हलगा मकोक तगे होरको यादबनिना माना 12 फौसे नम नमदना पास औथोख्रमना बीए जु मिंग चंजलगा दुम तौरके अदु फिबम द लाख्रमनिना आंगांजिंग कैरियर मसाना मसागी सेमजगदबसे हारिबो कोरोना सिना महिक्सिना मरक ओरगा अखोगी मसिगी लंदासना अखोसे याम साथीना अखोय सोलै अदिगी अतुपमना कैदवी हैबम तुमदा आंगांग किंडरगार्टन की मतम हैबदी एलपी स्कूल की लोअर प्राइमरी की आंगांग सिंग से सेमक मतमदा स्पेशली प्राइवेट स्कूल सिंग करी सिंग लेबसदा मोइसे स्पेलिंग टेस्ट हाइदना अरु अरु वाही सिंग से मसे स्पेलिंग तवलगा अदगी रीडिंग प्रोफिशिएंसी हाइदना लाइक से पाहलगा पैराग्राफ पाहलगा खोगी अममम तो ओइना असै मागी पाबगी फ्लुएंसी लेरब्रा साउंड की रिदम फजन चुमब्रा हाइबने सिंगबा से मसी से लैतोन सेंगना बकी तमक तंबिरकपकी खुदोंग चाबा से ऑनलाइन एजुकेशन सिदती मांगे ऑनलाइन एजुकेशन जी कैदोइनो आई नंगना पिरके नंगना दी मदुगी मरमता डिस्कस तौरनबकी तंजाजी इरे लेते अदुगा नंगना दी पिरक यारोय नंगना दी एक्सप्रेस तौरक यारोय हाइबा मेकेनिज्म अदुदा चंगजलकपनिना ऑनलाइन एजुकेशन जी के असोइबसे स्वाइसिदे लेरे सोइबसे कनाना पिबनो कोरोना की महिकसिना अखोइदा पिरेइबा अदुगुम मखल की खुदोंग चादबनी हाइदना अखोइना लौब याय अदुगा आंगांग जिगी कैदवी हैबदा छैरेंग थीबा रेसिटेशन डिबेटिंग कंपटीशन एक्सटेम्पोर स्पीच असिना सिंबा एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज मयामा स्कूल अदुदा सही की ओइना पांगथोक सरगा आंगांग सिंग अदुकी पर्सनालिटी डेवलप तौजगदब मचाकदो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म असिना अयाम फने यामना हुजिक लेरिबा फिबम असिदि याम मांगहल्ले हारिबसिंग असे मसी अखोइना अखोइगी हारिबसिदा कोरोना की लंदा असिना पिरको साफुनी हाइना कोइना लौदब यारोय अदुगा अमना हारिबा ममा मपान स्मार्टफोन फन पाइरसु मामांगैदि कैदरमी स्मार्टफोन पाइबसे क्लास 12 फौकी स्टैंडर्ड रति अवजागी तिममा एक्शन कमिटी म सेमगा मागी कैनोसिंग दु का सिंग दु संगगा मागी फ्री खाउदा दगी स्कूल की बैग सिंग दु खाउ सिंग दु हुम्मगा स्मार्ट फोन जारम बसिंग दु पुथो तुगा माले अदु हुजिकि कैदोगेदा स्मार्टफोन अममम पीदब सुंया यारत्रे मरमदुना कैदवी अफबा आंगांग दि फाग्रे फतबा आंगांग सिंग दि कैदोरे हाइबा मतमदा तोंगान बा नातै चादब मोंगमदा स्मार्टफोन दु लाना सिजनरगा मतम मांगनबा गेम साना थोपा गेंगैदबा मयाम येंगा माइ पुंसिदो अरेमबदा चनबगी अदुगुंबा फिबम अमसु अखोइ मायोक नरक्तब नति मसी खुदिमा से हाइखारिबा कोरोना की लालसिना थोलप अदुंबा खुदोंग चादब ngaktani मसीदगी अखोइना करमाइना हारिबा प्रॉब्लम खरा से मसी आइगि ओइबा इस्कागे ओइबा सिदगी अहेनबा प्रॉब्लम मयाम इश्यूज मयाम थोकनी अदुबु हारिबा इश्यू खरा सिना अखोइ मसी ऑनलाइन की डिस्कशन आम सेशन सिदा आइगि ओइबा मियंग दु थमजबनी मयाम के मफमदा अदुगा हारिबा सिदगी कोइ करी दौरगदी खरा मखै फगलहनबा यागदगी हाइबगी रिमेडियल मेजर और सॉल्यूशन अदो मदुसु आई खितंग हाइजरमगे अखोइ ngasi की ऑनलाइन की खुतांग येंबिरिबा मयामबो पुनिंग सिंग सिंजरगा नंबर 1 यालानबदा स्कूल मैनेजमेंट कमिटी अदुगा टीचर रिप्रेजेंटेटिव अदुगा अखोइ की टेलीकॉम कंपनीज अखोइ की तोंगान बा एयरसेल की वोडाफोन की एयरटेल की लेइबा टेलीकॉम कंपनीज सिंग स्टूडेंट स्टेक होल्डर एम्स कुंबा करिगुंबा सिगुंबा लेइबा स्टेक होल्डर स्टूडेंट सिंग से मसी रिप्रेजेंटेटिव सिंग से याहोलगा गवर्नमेंट की मागी एजुकेशन डिपार्टमेंट की मियोई सिंगसु यावरगा टेली कॉन्फ्रेंसिंग अमा एकोइ पांगथोकपा मथौ ताई मदु दो कैनो वेल प्लान एकोइ दि प्लान सुंग यावदना प्लानिंग सुंग यावदना थोबा मतम लेलगा लोइरे हानगी फीदुसु तुम अंगांग आइदे लौगनी लाइक ले ताकपी गेरा ताकपी रोय परीक्षा माइ थाजनी अदुगा कैदोवी हैब मतमदा ट्रांसफर एंड पोस्टिंग सिदु कैदोवी हैब द गवर्नमेंट की आइना पामदबा मी आइना नुंसीदबा मी नत्रगा आइना नुंसीबा मी दो मदुदी ट्रांसफर से मफम दुते हेक्टर लंग लोरे मफम दुते थंबीरे लोरे अदुगा पॉलिटिकल के हयंग बहुत जाम पिरकदो मीदो हारिबा सेशन लोइद्रिङैदा नत्रगा सेशन लोइद्रगसु हारिबा स्कूल तुदि याम पामनरम ओजा छात्र सिंगना महिरोइ सिंगना नुंसिरमदो मदु ट्रांसफर थादो लोरे सिगुंबगी पोट असे मसी प्लान यावदबगी पोने दगिमु कैदौरे हाइबा मतमदा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯨꯝꯕ ꯐꯣꯔꯝ ꯐꯤꯜꯑꯞꯀꯤ ꯃꯇꯝꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨ ꯄꯥꯝꯃꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯕ ꯐꯣꯔꯝ ꯐꯤꯜꯑꯞ ꯑꯗꯨ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯤꯔꯨꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔꯁꯤꯗꯩ ꯄꯨꯡ ꯑꯁꯨꯛꯇꯩ ꯑꯁꯨꯛꯐꯥꯎ ꯍꯥꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏ SOP ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯨ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯅ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯤꯔꯨꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯤꯛꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤꯁꯨ ꯊꯣꯛꯆꯕ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯤꯟꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤ ꯑꯣꯛꯄꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯆꯥꯛꯆꯥ ꯍꯩꯖꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯌꯥꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒ ꯇꯧꯅꯔꯤꯁꯤꯅꯤ सिगुम मखल की मागी मनिंग ममांग समनदब होत्रोंग होबा सिस्टम अमा लेरिबसे मसिदगी कनगे हाय तारगदी अखोयना कैदोब ताई हायबा मतमदा गवर्नमेंट ने अदुगा स्कूल मैनेजमेंट टीम ने अदुगा टीचर रिप्रेजेंटेटिव ने टेलीकॉम कंपनीज ने अदुगा स्टूडेंट स्टेक होल्डर अखोयगी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सिंग चिने पुन्ना फामिनर कांदा वेल प्लान अमा कोई कमाइन तौरगा हारिबा अंगांग सिंग स्टूडेंट फ्रेंडली होइबा एजुकेशनल फ्रेंडली होइबा सिस्टम अमा कॉमन सिस्टम अमा both private institution dana kamai chalaiba aduga government institution dana kamai chalaiba haibagi yam systematic and mechanized or badugum rule ama frame to minabase masi tha mangagi oibi ai taruk ki oibi ai khudak ki oina khudak ta semba amasung khudak tu ki oina thang to jo ani do jo sanaba adu loiraga mu normal do chachakiba masi gi hai sing basina aikoi gi educational oina mahi masing gi lamasta mayang kangaga hayeng tungda competition da international amasung national competition da aikoi gi civil service tharpada tongan mamakal gi job mayam ama koi thirpa matamda aikoi magi lamadu da hai singba angang amam oijagadoi che masidagi kan gi hai targadi masi ohen gi hai targadi अखोना कदोब ताई हैबदा हारिबा स्टेक होल्डर्स सिंग से मसी पुलप फामिनरगा अखोय करमाइना करम मखल की मोड ऑफ मसागी मागी मैनेजमेंट अमा अखोय शिलगदी अंगांग सिंग चे फगदगे हैबो खनाबा नंबर 1 चंगी नंबर 2 अनि सुबदा रिमोट एरिया हारिबा खनागदोबा मोय सिंगसिना हारिबा स्टेक होल्डर्स सिंग सिना खनर को मतम दे कोइना खना दोइसे रिमोट एरिया हैबदी सिंगी करिगी मयाम से मसिदैदा इंटरनेट कनेक्टिविटी जी याम हेंकलनबा खुदक की वना मसिगी हेंकलननबगी मागी चंगनिबा मधु की पैसा की मॉनिटरी करी करा मयाम चंगकनी मधु दो गवर्नमेंट बियर टोक्ता रे अदुगा ऑनलाइन स्कूल रजिस्टर तौरब ऑनलाइन की स्कूल दा माई मसिंग तंबी गदोरिबा रजिस्टर तौरबा इंस्टीट्यूशन सिंग अदुकी मागी कनेक्शन अदो मधुकी सिग्नल सिंग अदो मधु दो रेस्टार्ट तौचलगा मसिंग 24/7 पुंग कुन मरी सुना मधु दो फ्री कनेक्टिविटी लेहनबा अदु बोथ स्टूडेंट छात्र ममा मपा अमसुंग मसागी हाइबे स्कूल अदुकी हारिबा लिंक दो मोइना रेस्टा तोरिबा लिंक दु खक्तदा हारिबा से मसिजे फ्री दा अदुम 24/7 जे नेट कनेक्शन जे लोइ फंगनबा अवाबा नेट पैसा हाप ngमदबगी अवाबा से मसि लेहनदबा अदुगा अमु कैदवी गवर्नमेंट ना मसागी सब्सिडाइज रेट दा पैसा जे खरा उथोपिरगा अंगांग खुदिंग मक्की मसागी कैदवी हम तमदा मसाई लैपटॉप मसी लैपटॉप से प्रोवाइड तो बिननबा स्मार्टफोन दी थोइदोना बु दरकार बु एरक्ट्रे करिगिनो हाबदा स्मार्टफोन जे मम याम सोलकनी अंगांग सिंग से हेल्दी होइबा अखोई कनो सिटीजन खुनायमा अखोई सेमगटपा ngमोय तुम कोरकान द सही अनि हुम तोर मतमदा अखोई अंगांग सिंग से मम लोइनमक अखोई की लेंस सिजनबा अद ममी सोपा अंगांग ओरकनी हाबगी सिंगननिंगाय लई मरमदुना कैदोई खरा स्क्रीन खरा पाकपा लैपटॉप कुंब से मसी से गवर्नमेंट ना सब्सिडाइज रेट ता फंगनना बु होनबिबा अदुगा अमरोंदा टेक्नोलॉजी इसे करमाइना सिन नदके टेक्नोलॉजी से यानकिन लाइथोनबा बटन अमानी नंबदा सत माना फंगनिदो कराय दम संगे सिदम संगदा नि सोना कदम संगदा ना संगभम जे मसीगी in terms of 10s 20 30s da masing je kun thra da changaga madu class yawbam su madu study material collect tawbado madu bai mong se oihandaba madu kai dawi amutang nambada aniratang nambada angang duna mama ampa duna pami bo kudi mukse phangana na bo khonaba aduga next mathang da kai dawi habada e textbook like e textbook ne magi class adu ki sanaba textbook sing study material sing aduga लोइना ना तोंगान मखल की रीडिंग मटेरियल रेफरेंस बुक अदुगा मैगजीन अंगांग सिंग पागदबा आउटबुक अंगांग सिंग यामना नॉलेज पिगदबा मखल की कॉम्पिटिटिव मैगजीन कॉम्पिटिटिव अखोई की एग्जाम द थागदबा मैगजीन अखोई जनरल नॉलेज कुंबा मागी सानाबा जनरल नॉलेज कुंबा सिगुंबा सिंग से मसीसी स्कूल दुगी नॉट कॉमन नोइबा अखोई की गूगल द फंगदु नतबा अमन नोइबा इंडिया की अदुगुंबा मणिपुर की ओइबा पोट अमदा फंगदु नतबा स्कूल दुकी मागी वेबसाइट ता स्कूल दुकी साइट ता अंगांग सिंग दुकी क्लास का दुकी मागी प्लेटफॉर्म अदुदा लोइनमक अपलोड तौरका मदु थ्रू आउट द ईयर थंबीबा मसी मसु याम कानागनेन खाली मथंदा अखोइगी हारिबा
क्लास से मसी खत्ता नतना कराइदा डिजिटल टीवी सपोर्ट है ना टीवी दा यारगदी मसाइगी लैपटॉप दा नत्रगसु टीवी दा सपोर्ट तौरगा मधुगी फंगनमगी मेकानिज्म अबदुसु एकोई खंगमिनबा अमसुंग मधुसु याननबा होनबा रेडियो दा एकोई हारिबसे क्लास से सांग नाइना मसीसु अहेनबा एक्स्ट्रा होइबा फीडिंग अमा पिननबा होनबा अदुगा एकोई एजुकेशन सेक्टर से मसीगी एजुकेशन सेक्टर से दा अहेनबा फंडिंग पैसा से गवर्नमेंट हौजिति एजुकेशन ना लोइनमक सेमकदनी एजुकेशन यावबदनी मसी लेंगाता अमगा अमगा फन फन चोंगनदना अकोई अमदम चोंगी का हाइजे एजुकेशन जाव तबई खुदमनी एजुकेशन हाइबसिना लोइनमकनी ठिका तौरजु एजुकेशन नि थबक सुरजु एजुकेशन नि अदगिदी खोगी तोंगान तोंगान एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मैम पाइरजु एजुकेशन से नियम चुम्बा एजुकेशन नॉट नसागी सिंफा पुरगा खंगा काबो काबो सखिबदु नतबा नियम चुम्बा एजुकेशन से मसिसना सोसाइटी की बैकबोन ओरपनिना हाइबे एजुकेशन से फंगन गया हाइतारगदी यामना फंगनदबा यारक्तबा फिबम मम लापनिना एजुकेशन सेक्टर सिदैदा अहेनबा पैसा से हौजिकी वइना लैलिबा पैंडेमिक असिददी थाददबा यादे इट इज अ सीरियस इशू हाइदर खनबसे मसि कैबिनेट अकोगी असेंबली दा पुथोक्तन खनननबगी अमसुं खनब दरकार ओरे अदुगा खनननबगी दमता अकोगी हारिबा स्टूडेंट स्टेक होल्डर सिंगना राइट टू एजुकेशन मकोगी फंगबम तोपा मै मसिंग तंबगी कांगलोलदो फंगनबियु हाइदना तक्सिनबा हाइजबा मदुमसु तंगाई फरते अदु गवर्नमेंट की इंडिया गवर्नमेंट के नुसु दीक्षा ई पथशाला स्वयं प्रभा सिदा सिंगबा मयामा छेमगा कोई सीबीएसई की एनसीईआरटी की अदि तोंगान तोंगान प्रोफेशनल कोर्स कोई इंजीनियरिंग की कंप्यूटर की करी की सिगमा मयाम से मेडिकल की करी की ताकतना तंबीबगी वेबसाइट मयाम सुले अदुगुमना मणिपुर दसु खरदी दुम लाई अदु मणिपुर दसु खरे हेना कोई हारिबा सपोर्ट से पिननबा एजुकेशन से फेस्टिवल अमो इन ओंथोगा मधु अखोई हारिबा हराउ कुमरी मोइना सिनेमा येंगबदोंना लीला येंगबदोंना आंगांग सिंगी कार्टून जेंगबदोंना मधु नुंगायन मखल की स्टूडेंट फ्रेंडली होइबा अदुगुम्बा टेक्नोलॉजी की इनपुट अमा दा नॉलेज से शेयर तौना होनाबसे मसिसिना आंगांग सिंगसिदैदा यामना चावना कानरकनी हाइदना आई वाखल थमजै अदुना अमा ओइगेरा अखोई हारिबा खुदिंगमगसे मसिसिंगसे हारिबा अखोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सिंगसिना मेन पाइवोटेड होइबा मरु होइबा रोल दो लोबिरगा हाइबा मसिगी मकोइगी राइट से मसि तानदबा यारते मदु तानबियु अमसुंग हाइजबा मतमदा गवर्नमेंट अमसुंग मरि लेनबा सिंग सुंग सोइदना ताबिगनी अदुगा फागी फीस स्ट्रक्चर दा मसाइगी हुजिक को करिकुलर एक्टिविटी से को करिकुलर लोजरगे को करिकुलर एक्टिविटी से मसी तौदबा यारतबा अदुगुम्बा तौबम तोपसे तौदबा अदुगा फीददी दुम लक्षनबा असिन सिंगबा मयाम से मसी सिंग यारी मखै मसाइगी फी स्ट्रक्चर सितसु हंदनबा अदुगा तोंगान मखलगी करिगुम्बा इंस्टीट्यूशन खरददी कैदवी ऑनलाइन दा कोई टीचिंग ऐप अमा तौ सिजनरगा लाइक ताकपीबगी दमक्ता ऑनलाइन की फी हैदना मंथली होइना लुपा 70-80 गा लौदना तौबा इंस्टीट्यूशन जु यावरे हारिबा सिंग से मसिसु मतम चाना स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थिदोगा मसि तौबिगनु हाइदना यामना कोई फोर्सफुली खन्ना दौबा नते नुक्सिनना अस्कियुम्बा मखलगी हारिबा पैंडेमिक मतमसिदा पुकलगा मणिपुर की एजुकेशन कंगले एजुकेशन माई मसिंग कांगरोल से चौखटपा अमसुंग मिमानबा ngamba aduga mikok thongba education ama mahi masing ki kanglol ama aims ki lising makhada pura oiresanu haijaba loinana matang asida aigi oiba wakhal amasung asigi online webinar se aigi oina matang asida ai tension jagi thank you ku thagatsari oza corona virus na landa rakpadagi mai kai khangdana makham thengna soklaba tindam lona si matau karamna mayuk nagadagi haibagi marik jumlaba wafam kaya thambirambagi damak ozada hangbiningba question sing amasung thambiningba comment sing chat box te iduna question sing thambirau amasung comment sing thabirau akoi session asigi lorakpada punna apunbo oina comment sing pathok jaba amasung wahang pakhum sing leiragadi tangai phadaba leiragadi khara makhai khumdo khumjin tawbagi matam ado koi kodong sabadu lojana bo hona jage ozagi mathang gi resource person oina wangang loi oina akui Dr. Singlen Maisna ikoi khumna jaraba oza associate professor Department of Economics Manipur University bu ozagi wakhalon khara thambinabagi damakta ozada matamasi pijage ozagi topic na coronavirus asina iraisa singi setmil londa lanarakliba amasung masidagi ngakthokna balantheng managing its impact in Manipur economy haiba
topic asidani hairiba hiram asida ozana thoidok hendona henana mamangai degi ozana economics ki maikaida senbit lon gi maikaida khabar da amadi radio da mari lainaba media platform kaya da ozana mayamda knowledge pibiduna loksing pibiduna mayamsi mayam loksing taminabagi adumna lising oiduna laklabani ozana ngasi gi platform asidagi punghai amagi matam lobiduna ozana yengna adum present tawbiduna ngasi gi tinbiriba mayambu ozana loksing ta hanbiram nabagi damakta ozada matam asi pizari. Thank you. Mayam punamak kai kumnazari. Angonda pibiriba matam si mini kuntrani hai tare ha to punghai masi hendoki basuyai adu yaringe ai masi masigi manungi matam hai tare adi angonda pibiriba matam zigi manungda ai lotion mangamnaba ai tawjage adu yaringe ai sangna thamdanaba ai maximum ai level da ai try tawjage adu karigumba matam hendok henjin gi wafum lagadi koi moderator na dum intervene tawbiro maramdi koi sida ayamba koi invite tawbiri si gi marakta ozasing sidi khara hena yam sangna su koi ngang basi phangaktre classroom da aduna koi gi ozasing ga maroina haitare koi gi wangang loi singa na koi gi matam si pura lau ragadi mayam si ain khanbada mathang tawduna koi moderator ga koi gi wangang loi ga tanga huwa gi film si soin tani aduna yam tienna yam sangna loduna bai phana jage aduga huziki aina aigi siga mari adum lainana haitare aingonda assign tawriba magi hiram se sigi siga sai huziki ai hek mangda oja sanato mana thamgi basiga adum masiga su dum yam mari lainai aduna oja sanato bagi du ai adum tajai yamna nuai oja sanato bagi sai gi thamgi ba mai deliberation adu presentation du aingonda su yamna aingonda yam attract away ana oja sanato bagi dudagi lokhalaga ai han thamjage oja sanato mana sai koi panbigi ba matamda koi mangda panbigi matamda hai ki digital divide ci achauba issue amane hoji maramdi online gi wasi lakpa matam sida digital divide ci am achauba issue ni na achauba issue gi marsida mu kai dore ngasai oja sanato mun sai pangi bedo haidi smartphone sinu bagi wafam the smartphone leitaba imungda thengnari ba awawa madugi leiba ngamda bagi madugi leiba ngamda dana magi mamana adigi magi parents singna guardian singna madugi ahing tumdo haidi macha sigi magi smartphone amagi tangai fadaba ade macha su se macha ahum le ren khalasi mari le ren khalasi so ani ahum sina kogi magi online class da yawgi tangai fadaba lakpa matamda ama munarakpa moi masen munarakpa maduna kogi ama lergana ama leidaba mu yaraktaba samna hada kogi smartphone ni sina kogi magi like haidi magi sensiloiba item mo oire ibane aduna madugi awabase sigi awabagi magi sigi wari mayama madugi lithoktraba wari mayama imung khuding da hojikti madu thenare masi hana thenara manate si new normal si thengnai ada new normal sigi mari leinana my asserna piba magi survey haitare mana toba survey gi report ki findings da manipur da koi angang sing si smartphone sinabagi chang si kramai to wi na yemo tamda atai te topa state singdagi manipur na koi dum one of the highest ne koi gi manipur ji smartphone sinabagi masing yengda household haidi yum kuding da smartphone leba masing sa masi angang sing ji yengma matamda atai topa state singa yengna ba matamda manipur gi si awang ba category du dum yawe ada question di lurai di kaino da man smartphone lai hari se magi mapagi or bayai mamagi or bayai mama sagi di natab aduna mapagi smartphone du kogi mana kogi magi education gi da mutamana senior pa matam da madugi se koi tangai fadaba lakpa matam da munarapagi adigi madugi khudong cha da mayam thorpa aduna masi achauba issue amane adanga sai koi pura mana khangnare madudi koi no zik thengnai ba war si invisible haitare masak udaba duma enemy amagane koi zik thengnari se aduna masigi invisible oiba enemy se masi thengnaba matam da khangai mai pai ba state koi laibak sing si yengse mai thi ribana karmano mai pakpana karmano koi khangai madudi masigi virus na khwadigi kibase mana khwadigi kiba
मान ख्वादी की बसी कनानोदा अकन बलेंगाक से अकन बलेंगाक हाई तारे स्वाइस्तेदा हाइदी मतिंग लेबे लेंगाक सी याम की मतिंग लेबे लेंगाक अदो मतिंग लेबे लेंगाक अदुगो मतिंग लेबे मियाम से प्रजा से मसी लेबे मफम सी सिरिन मान हाइजिनबा ngamdris ngasidi ke dawre koi puna mana unare wuhan dagi thorkiba adugumba horkiba adugumba virus singasidi global gi oiba magi pandemic oraktana ngasidi prithvi mafam khudimta sinna chatkre hosi adugo hairiba adugumba koi horpham oriba wuhan horpham oriba chawraba prithvi mising khwaigi amaba mising yame hainerba china do adudagi ngasi pchagraba ngasai ireisa haiba lojo dum koi sinari indigenous people लिखना लेजबा सुंबा मणिपुर की थोइबा केस लॉट हाइतारे केस मसिंग से मसिना हुजिति हेले कोन याम मेले एक्टिव केस हुजि नादन लेबा मसिंगी चांगसु अखोइन याम दे हेंग्रे 1000 टाइम्स हेंग्रे कोइना चाइना दगे कोइन हेलिसि बोबा मणिपुर हेलिसि याम दे हेंग्रे अदुना मसिगी अखोइगी भाइरस सि गी लांस लांथे देदा खरंगै माइ पाइबा अदुम लेबा खाइतारगदी मसि कोइना लोइना खंगे सिंगापुर माइ पाई चाइना माइ पाई न्यूजीलैंड माइ पाई ऑस्ट्रेलिया माइ पाई अदुगा कुई ट्रिंगेदा कोई वियतनाम सी याम पनरमी अदु वियतनाम सु अनोबा कोगी सिगी मागी डेल्टा वायरस लाकपदगिदी ngasi ngarang sida moisi amuk hengatkre adu mamang dadi moi masi mi amabo hambagi thatruk se mi amuk sigide corona virus deida adu moigi lanthing thingnagi bagi mongai tare masi hoju model loina लेबाक क्या था मसी मतौ तमनिंगाय होइबा मॉडल मोइना मसी पन्नबा हाइतारे पन्नबा अन मसी अखोय साइदसु मसी यामना मरु ओइनेन खर रिलेवेंसी सि याम लेन खल्ले अदा खोय भेनाम सि खमाय तो गेदा मोइना लॉकथोय मसी लान से मतम अमदा खोयगी मागी लोइलम लेंगाक ना हाइतारे अदुगमा लोइलम नीति चटपा अदुगमा लोइलम लेंगाक लोइलम सदोप कांबुसिन थेंगनबा मखोय थेंगनबा लांदो मधुग चापन लौगदबनी है मोय लौगते अदर मोय सिनबसि केदवई कोगी मतमदुदा को तसिंग चपचान थोप लान अमद सिनबा कोगी लैंग्वेज हाइदी लान गी लोन हाइतारे लान गी लोन सिनै अदुगा मामा लेबा नुक्सिबगी मरमदम नुक्सिबगी मजाति कनिंबगी मधुगी लोन से मधुगी इसै मधुगी स्लोगान मधुगी खोलाव अदि मधुगी प्रैक्टिस पुनमक्सि मोय सिनै अदुना तसिंगमकी मखोयना हाइबो तमदा करी हाय तसिना कॉलोनियल की होइबा अदुम वायरस अमदोंना खल्ला कान मोइसी लानजी थेंगनबगी वारेपसि लौदना मदाइदि कोइ लेंगाक न लौथोइ अदुगा मियामनसु मदु इन्नबो होनाय अदुना लेंगाक अमसुंग मियाम अनिमक्सा मसिगी माइकता चथरकबा अदुमा लानी हाइना खल्ला कांदा मोना लानथेंग खिबगी बागी स्ट्रेटेजी दो मदु यामना माइ पाकी पैसासु याम चंगिदे यामना कॉस्ट इफेक्टिव होइबा हाइतारे मदु ओइगे अदुना आइना थमजनिंगिसि कोई मागी मटिंग लेबा लेंगाक अदुंबा लेंगाक करम लेंगाक मदुदे हाइदोखिबा वाफम हाइदी एक्शन न हेना एक्शन हाइदी मैक्सिमम एक्शन लेबा लेंगाक सिंसे मसिदा कोई मिनिमम वायरस सि लेबा अदुगा मैक्सिमम बासन लेबा लेबाक सिनन कदोरे कोई मदुगी कोई मिनिमम कंटेनमेंट हाइगद्रा मदुगी फिल्म से कोई मायोकना अदुना कोइ तोजिक मायोनरिसि नसाई ओजा कनोना हाबिगी दु स्नाप तो मना हाइगी बसिंग दुदा मयाम यावरे मदुदि यावरि बसिंग दुगी मनुदुदा करिनो अखोइ लान म खंगौदना लाए अदु अखोइ प्रिपेयरनेस दि लेरमदे अदो हानदगी सिगी लानसिगी ममांगदगी कोइ प्रिपेयरनेस सि कैसु लेते अदुना लानसि थोरम मतमददि अमुका हेना मागी प्रिपेयरनेस तो लेहौद्रबनिना हौजिति केदोरे अखोइ खुता कोइ मतिक चाबा खुलाइसि अखोइ लेहौदबने अदुना सि खोंजोम लांगी मोंग दुदनी अखोइ जिक थेंगनरिसि अदुबो खोंजोम लांदी मागी ngसागी हागी मरेबा मरमदम नुक्सिबगी मदुगी स्पिरिटुना थेंगनगिबनिना ngasi बो कोइ निजिंगनरिने अनाइना थमजनिंगिदि अखोइदा ख्वाइदगी मरुओइबसि मागी मटिंग लेबा लेंगा अमा चंगे मटिंग लेबा लेंगा तुना चलाइरकपा मियामगी दमदा चलाइरकपा लेबा तुगिमदा चलाइरकपा अखोइगी मागी नीति नियम हाइतारे नीति नियम दगी मागी एसओपी पुनमक्सि मसागी प्रजासिना हाइतारे मियाम जिन मदु चप चाना थाजरकाम ट्रस्ट की डिफिसिट अमत लेतना इन बलेवाक सिंग दुनेबा तसी मसिदगी कोइ लान सिदगी कोइ माइ पापुगी लंबी चंगन ngamiси aduna ni moini am toin sinariba we shall fight we shall कोइ win गाय हारिस अखोइ मसि लांथिंग नगनी अखोइ अमतोने लांथिंग नगनी अदु अखोइना माइ पाकनी गायबा सुंबा स्लोगान गेजे मोइ सिनरिस अदुना मणिपुर की कंटेक्स आइन लाचबा मतमदा
ai amuka so hanjage oza santo bugidu yam ai madu economic mari lena ai pusinjage adi ilolo dedi ke dore ilolo dedi ke dore haibu matamda masagi funding jige ta mari lena re education harisu magi funding jige mari lena ai lan harga su madu magi budget aduga fund aduga magi finance jige ta mari lena kane aduna koi tang ngani me tabiram ngani koi Kerala si ahambatadi moisi yamamde kes yana thingna busu moi adagidi moi mapanda lekiba kogi mahitam kiba thabak to kiba mayam ji loina bakse kogi magi lockdown manung sida paisala kibedi ke dore moi ang pa phangne henga kre adi important cases yam henga latranga si jo ang pa phangna moisi mayok nari adu moi ke do education ni matangda moi yana na budgetary allocation se masi ang pa phangne henga le Mana budgetary allocation engalisi karigino haiba matamda ayamba missing si magi lockdown lock thoraba curfew lock thoraba lengra lay harkam matam sidi kogi dagi amusu ke dore mapan dagi kogi thabak toramba mayam du thabak si tak atalaga loi lai an ang pa phangna magi economy sida chauna impact se pire an thabak tale senthok laitre Zaman na Manipur si thoi ni ko ado moi masi thorok ko matam sida moi education ni matang si ke doi yana na masi online ki posi lani khangam ni na moi ke do ga matam da masi ki preparation se moi yang na howe ado moi action plan se mi ado action plan se ma ka da ke doi haiba matam da makoi na koi ki laptop ki koi masa heavy ri do laptop lak tra manga se masi koi subsidized rate da ya kari matam da yam lar bor kana madu 75% lengano putokpa aduga atai dina ko installment gi basis da thien ba ko na bana singba mayam ji moi paikale adigi moi adigi mamang da moi di ke hore 45,000 government schools ki magi rooms ka se moi se world class ki standard ta basi ko ang matal gu ji sophisticated oiba matam ji technology sina dana moi di world class ko compete to gi thak da moi se sembat krabane adi primary school si mokta lupa crore taruk ki chang si masi ko gi madu thada ga haitare government loan thada banate madu ko gi magi local MLA yawi panchayat yawi adu magi school management committee gi apun ba contribution ji tor kanda mogi world ki thak si da malem mi thak si da ko gi masi competition ji yauna na ba adu gi thorang si moi yam hana paikale ana hoji si moi chathari ana han bagi parcel la ko matam da kedawi ko gi magi semilon da piba impact adagi magi education da piba health da piba impact bunamaksi impact bunamaksi moi si assess to kan da kedawi moi 20,000 crores ki magi package ma lokte han magi first wave da 20,000 crores ki package ma adi corona package na ko lo yai aduga second wave la ko matam sida another 20,000 crores ma mu lokte na package lokte adagi third wave zik la pagi film zik mu lera bani na moi third wave ki preparation su yam kan tori ko aduna punamaksi koina kari aina ngai thamjari to masi lenga ka yam na mari leine maramdi tawgadal thabak singsi ko gi lenga na tawgadal ni mandi resource moi kutale maduda koi miyam na mateng pangba adune belai duris ana manipur gi context la ko matam da sigi corona gi covid ki case ko gi masi hek hor pagi lockdown lock thok matam se ke doi khabar da kari uge bu miyam gi wa basi kyam yam na wa gi si खबर दा सोशल मीडिया दा कई उगे बु भान जोन जरी हदि स्कूल की भान पुनमक से लेपे अदुना भान जोन जरी हाबसी याम याउगी अदुगा करी हारे भान जी मतम दुदा कोगी पोट योन बाइसी लेने दबी शक्ति परचेजिंग पावर कैपेसिटी जी म्याम कुत लेतब मतम ओइबनिना मदुदा बोनस की मोंग द करी है बोनस की मोंग दाइ तारे मसिदा म्याम द लेने बाही पावर ऑफ अट्रैक्शन दो मदु लेने बके दौरे हाई मतम दा कोगी भान अंगांग याउना कोई भान जोंजरी है ना या मथिंग लगी अंगांग याउजरी है ना हाइदी नसागी मागी फिल्म से कायम साथी ने सोगे से अदुगी थाक्सी याउग्रबने अदगी मो नोमा नुपी मा मासी कोगी रेंट लेबनी माना सोशल मीडिया की खुथांग द मान हाइर पसी करी है कोगी रेंट लेब कोइदी नसागी थबकसु सुबा यात्रे अदगी पोचे योजगदबसु योनबा यात्रे अदुना इसा मरी लेबसे मसिगी पिजन नबा कोगी चेंग अमत लेत्रे अदुगा lengang yen thoiba akoi cheng do mogi di saruk yaudi mramdi makoi electoral roles yaudamnina makoi di saruk tung bidre aduna sangraba masigi curfew sangraba lockdown se akoi kramaina masi mayok na dorino aduna mamagi mamangulta da masana kogi chada da ahing tunggi ba chada da kogi mana kogi yeng pa miyeng do madu khang na koi leiba yengba ngamdre aduna cheng su pipiro roi da ba aduga sian su pipiro roi da ba karin da pipiro roi da orgadi koi hu pipiro adu hu char go ina akoi hu oi zamin zarage icha siga haidna adugi complaint bong to yauki aduna ai gi case amani lokot bai wani thamjaning di
सिगी कोरोना की सिगी मागी कोविड की पैंडेमिक से लाख मतमसिदा फर्स्ट वेव कोई खर फरमी अदु सेकंड वेव तगदी आउगी मति अकोगी हाइदी कोक त खुद हापा हाइबदु चप चाना थोबने अदना मसिना पीरिबसी हेल्थ अचौबा कोस हाइदी आंपा फंगना कोगी मांग ताकनिंग ओइबा चांगदा कोगी हेल्थ सेक्टर दा कोई पीबा थेंगरे अदि मागी इकोनॉमी की सेक्टर दा थेंगरे फाइनेंस की सेक्टर दा थेंगरे गवर्नमेंट मसादो सुजि प्रॉब्लम अचौबा मागी क्राइसिस अमा फाइनेंशियल की ओइबा रिसोर्स की ओइबा क्राइसिस थेंगरे अदि मदगी कोगी गवर्नमेंट थेंगनाबदु अदु योंना थेंगनरबने कैदोरे मागी हाउस होल्ड लेवल दा हाइदी इमुंग दा युम दा थेंगनाबा मागी प्रॉब्लम दुदी करी ओइरमगनी हाइदो अखोय पुनमना खंगबने अदुना सिदा आइना यामना सांदोक्तबिदा आइना संजनजनिमगसी मणिपुर थोइबा मागी इकोनॉमी द पीबा इंपैक्ट सी अखोगी ग्लोबल गी हाइदी ग्लोबली अदुम पीबा इंपैक्ट गी मनुंगदा अखोइसु अमनी सिगी मनुंगसिदा यानान बा इंपैक्ट सी याम सांगा आई हाइजरोय अखोई जॉब लॉस हानदिगे अखोइसी थबक सी फंगबगी वाफम सी हाइदी कोई गवर्नमेंट की थबक सु हाइरो याम सांगा लिसांग सिन कोई बैन तोर लाखरबनी रिक्रूटमेंट बैन तोर लाखरबनी अदुना मियाम सी के दोरगेदा अफंग थबक सी सुरकांदा मदुमाइना कोई हिंगबसिना मसिंग यामना लेरगा लाखरबने अदुना कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दा मिंग चनबदा मागी कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इस सर्च सी के दोरे कोरोना ममांगी वारिनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सी अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑन ग्रबने हाइदी एम्प्लॉयमेंट जी पीबा ngamaktram हाइदी मदुगी थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सी की खुथांग द एडवर्टाइज तोरक्त्रमिने के दोरे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बिकम्स अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑन ग्रबने अदुना मी लाख निपान गा लिसिंग त्राक कुंबगी कोई 2017 दो रंगमनी जनवरी थादा कोई एजुकेटेड अनएम्प्लॉय यूथ जॉब सीकर्स आइतारे मसीगी मिंग चलगा थबक थीबा मसिंग से लाख निपान गा लिसिंग तरागा तेट कुंबगी चांग लेरमबसे मसी दिसंबर था दोइदा लाख मरी मखाई तोकी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दगी मिंग कतके करीदगी मागी रिन्यू सु तोरक्त्रबा बने थबक कौद्रबी कैदवनी रिन्यू तोरक्त्रे अदे खरामना कैदवरे एस बार वरे हाइदी ngabi ya ngabi थबक सी कोरक्त्रमिना मियोय इन टर्म्स ऑफ लाक्स द मोइसी एस बार ओइरे अदगी एस बार ओइरे के दोरे तो हम खंगदना फ्रस्ट्रेशन अचो फ्रस्ट्रेशन हाइदी मदु मायउनदना डिप्रेशन मायउनदना जस्ट लाइक डिस्पोजेबल हाइतारे अदु ममकल की यूथ डिस्पोजेबल यूथ हाइतारे सिगी चांगसी योना सी गी अवाबसी मेगदुसी लेग्रबने अदगी मतुंगदनी हुसी कोइदा मागी सिगी कोविड की लाइट लाख्रिसी अन कोविड की लाइट से लाख मतम के दौरे इखंग खौदना नेशनल लॉकडाउन लौथोखरे अदैदी ngसागी मपान थबक तोरंबा अखोगी मणिपुर मचा पुनमक्सी अखोगी नईम चलो हाइदना लोइना ताले तालप हरपदैदी ते अखोनसु मागी मदु कौशले अन के दौरे थबक से तल ग सेजी थोक्तना मणिपुर से योर करने हानगी लेरिबा अवाब सिंग मथक्सिदा अचौबा अवाब पोलुममा अखोइदा नन ग्रबने अदुना हौजिकता ख्वाइदगी खोइदा हौजिक लेरिबा प्रॉब्लम सी करनोइदा जॉब लॉस से हौजिक इंडिया की ओनसु ngasi ngarang ba kogi CMI ina phongba magi report su kari hare madudi adugi matik wangre adigi last weeks da magi unemployment ki magi rate si 8.1% yore hansu tum wangi aduna sayol khodingi kholak pasidsu magi unemployment ki changsi wangkhalakpa job loss hadi job si lektaba thabaki tong magi thabak si lektaba job loss sigi changsi ama phangna wangre bujiksi aduna job loss rate ke dorani income loss lerni income ji leraro ade income rate ke doni sa da ba thak da ba hing da ya da na pusun bagi posit torani aduna han de ge kogi sendoni kom da puthadana leraba kambu sing do masi de ke dore makha ta na pubasu pangaktre ade de hojik se apa makal gi kogi magi awa budune ba koida hojik myopneris aduna sumba leiriba akogi sigi film state da hojik ta khwadi maro bisi matam yam sang leitabina itin jage khwadi maro bisi मसी इकोनॉमिक की ओइबा फाइनेंशियल की ओइबा अखोई पैकेज दरकार लई अखोई मणिपुर से फर्स्ट वेव तसु अखोई फजन अखोई लॉकटोप टेक्निक दे सेकंड वेव तसु मसी की अखोई अचौबा फाइनेंशियल पैकेज अमा लॉकटोप से कोई थेंग दे अदुना मदुगी पैकेज दु उद्रबिना के दौरे हौजिक अखोई अदुम उरे मरोइन अखोई खुंगंग अमसुंग मागी रूरल इकोनॉमी अदगी एग्रीकल्चर की मागी सिगी सेक्टर्स द कोई तिगियन से अचौबा हानदे कोई अग्रारियन क्राइसिस अमा कोई मायोनरग लेग्रबनी आदि मसागी लम लो लेजरम मयामा कोई मागी लैंडलेस होरपा एग्रीकल्चर लेबर हाइदना कोइना हाइनरिबा मसिगी मसिंगसी लाख अमगा लिसिंग याखै योगिबदु हौजिति कोई लाख 2-3 की चांगसी हाइगलमनि हौजिक मयामा हाइगलमनि
आंब फंगना कोई मागी रूरल की सेक्टर सिदी आंब फंगना वार बने अना सिगी वाबस देदा मधुगी मागी कोई मागी जिकी लेब लॉकडाउन अदुगा मागी जिकी कर्फ्यू सिगी सिनमु अचौबा मागी चैफु मसुं पीरे अदुना हौजिदा ख्वाइदगी मरुय बसी इकोनॉमी की थेंगनरिबा सिगी फिल्म देदा मागी सेमिलोन की लेरिबा फिल्म देदा अवाबस देदा मसिदा मतिंग पांगदबसिदी केदोरे हाय मतमदा कोई प्रोडक्टिव सेक्टर्स productive commodity producing sectors and कोई खाइबा agriculture अदुगा agriculture allied से मसी द मियंग चंगम चंगे सिदा अंब मकल की फोकस से पिगदमने कोन जिक सेल्फ रिलायंस ने कोई याम कन लाउरी कोई स्टेदा कोई इंडिया तो सेल्फ रिलायंस लाउरी इंडिया चावरबा इंडिया मसा सुपर पावर ने हाइबा सिबो सेल्फ रिलायंस की वासी मसी 75 years of India's independence सिगी मतम स्टेदा मा खोंग थोंने लेपजबगी ngamamdabagi ngamnanabagi wasi lawtoraineba adoragadi akoigi hiram khudimada mi pan tangba manipur gi film di kari oi haise koi punamna khangeba aduna masigi laiba akoigi crisis se hai ta pandemic sina piriba awaba pandemic sina piriba chaitheng amsung crisis se koina masibu kramai tawdana akoi state sigi akoigi iramdam sigi masigi magi opportunity amon oina onthokadage haibdugi madigi wakal khanbagi room amadi hojik thore en ai logjaning aduna sigi corona gi mamang da koi khangre madidi national highway sing da koina khubak lakal sarakanda khuning ka khalakanda mapan gi trak se koi sang pangai ni bot pura pat trak sing sang pangai adedi kedoni mapan gi alu phangi mapan gi sang kani hawai phangi mapan gi sang kani phi phangi mapan gi sang kani punam koina delhi gi essential items kodi mak mapan gi sang pa adagi koigi magi phanju mapandagi tangai phadaba adagi koigi scheme ju mapandagi changa punna maksi mapandagi loina maksi oidna koisi angpa koigi maramdam haitare mana pokchari ba magi maramdam makta da koi refugee gi mongda adugi thaktu da la abane koisi aduna madagi punna maksi koina yenga kanda hojiti kedawani haiba matamda akoigi leisure ba koigi resource masidai masida yumpham orakanda anoba koigi anoba strategy magi development ki strategy ama reorient to madudi ke doba productive sector da base to ba adu makal gi magi strategy ma koi lokot pagi chat chaba timing du oi bane adu yam lai bakti di manipur da kamai to ye akhoi jang wari se hekdang pa yawai oza masigi impact se economy da pibe impact se masi kari oira da ge kari masigi fact figure se pan mi sing jibane ba ada akhoi gi atop se khudim ta kai dawai sigi covid ki magi lockdown lakpa adi paktak na curfew lok thona pa matam sida jam na thuna magi lengak na kedawi experts in tanarga planning board tanarga planning department tanarga akhang ai tanarga yam thuna assess tawe assessment of the impact of the covid on economy adi state ki economy da adi low sing da kaya yam impact pire kaya yam na koi gi pothok ta masina koi gi saithing si pirage adagi mu akoigi magi MSME jene leriba adi manipur da jig koigi magi mayam lere koi agro base gi adugumba industry macha yum na toba adagi koigi khara he na chaw na toba employment piriba adugum mayam masida karbo makal gi koi chething si pi job loss si kyam tawre revenue da kyam na koigi masigi impact si pirage highly sing mayam cha masi akhang ai tanaraga yam na tuna assessment ji torakanda madugi chorakpadi sini ko haidna koi puthok na yeba adugi matungina magi package adagi matungina relief matungina madudi yeng kanda koi lakadaba gi tawdaba thang sing gi action plan semba punamuk si tawne adu akoi gi diam lai thiri masigi assessment ja ai ngi sing angjeri ba numis pausigi manung sida koi gi economic impact assessment ja hosi pawta koi tawde ana tawdarmine ke dore ngasagi koina tongan ba cycle gi pinari ba mod mayam sida adagi tongan ba cycle ko thengnari ba experience dagi high benatana gs to ga high benatana ngasagi fact and figures da matu high ba kuji ngamdre aduga mu yengsi khoi magi se lockdown hai one day full lockdown to matam da manipur da kya ya mangban chorane ko ete sagasi manipur gi handaki ko gi zikit chali ba financial year hai tare senba tumbagi sigi chahi da koina manipur gi oina GSTP gross state domestic product GDP hai tare chahi apun pothok chahi atumba apunba ko gi magi senthok se manipur gi oina lupa crore se 40,000 above koi pari lakani na masidi koina pari se 37,000 ni crores ni koi mamangi da koina pagi se manipur gi oina samaine laini hai na GSTP se ado 37,000 da dum para se
Manipur ki sahi ki GSTP gross state domestic product si 37,000 38,000 ne na koi tum par se ga sidai da adu orgadi no ma da path ku batam da nearly 100 crores 100 crores kumbagi sigi chang sineba machine impact si pirakaduri hadi effect on this partially or magi fully torkaduri adu orgadi koi sahi ani rongi mayani koi na ujik sidai partial lockdown aduga magi complete lockdown magi curfew sing mayam law adu orgadi koi da mangam doisi in terms of thousands of crores ne Manipur ki koi losses hadi koi na sidagi su khang aduna hojik si koi na yam thuna aina haijaning besi sigi through this magi platform immediately akhang ai tanarga koi under the guidance of the planning board aduga under the initiative of the planning board adu under the initiative of the planning department kaidogada gi ha matamda yamna thuna assessment ama togodam sector economic sector sida karamba makalgi kadai mukki koi impact se pirage amadi machine manghaliba job ki losses se kyano ways da kusumandana kay yamna machine impact pirage highly singwa mayam ji akoina yamna thuna koi assessment ama tobu changi on the basis of that assessment sigi koi tawraba matum sida adu regedi masi krai di kokot kadage masi financing se krai di togadage masi puraga togadra adagi mu natragna koi mating dagi tawna khona gadra highly singba madugi koi line of action yakba matam sida koi assessment yauduna toba yaro adugi assessment se immediately togadabni habisi aigi yam strong appeal level assessment of the impact of the COVID on the COVID pandemic on the economy of Manipur. Say koi Bengal de ngo natraga South ki te state sing de ngo koi han gi RBI gi Reserve Bank of India gi governor oramba adika so maleng gi maming chalawa but Nobel laureate pawda masi auction dana masi assess to level Brandi masi yam na thule assessment to bai si yam maru hai aduna koi assessment du khangdar ni ke dore man thokpa koi dum adi binding bagi mong du koi si leire masi na tai dikeno da koi da lack of magi governance aduga magi poor governance aduga poor planning aduga magi sigi awat pase koi u phangye aduna yam thuna koi assessment to gadabni haibsima ai thamjage aduga madigi assessment to baduga loinana hojik maki koi gi immediate focus hai hojimaki immediate focus di kaitoni habe matamda hojimaki di health sina koi di priority odom jitwe haksel sida aduna haksel sida array resource masi array resource gi matak sida additional resource mobilize rokanda miyam dagi su to batare adagi magi ate stakeholders miyam dagi su to batare hojiki de makta di koi health daida koi gi sina priority odom toi aduga health ga loina magi state gi economy se masi su loina ga chakket ani si tu na chappa machangye anu si miyam loina kange hadaki sigi COVID ki sigi kesi yung khudi magta hai tare amma natraga ma agi mungda natraga mari mata natraga amma da loina thopanga tani madugi magi treatment cost out of pocket expenditure hai tare lanagi phurikau dagi puthoi paisa si Manipur di treatment gi matang si di hana dagi COVID ki mama dagi koi si one of the highest in the country ne India da one of the highest in the country asangi phurikau dagi puthoga layang basi aduna Manipurda sahida mi laktaga mari rom se masi layenge around 14 lakhs people in Manipur yam jagi dra mi seida masi koi nai ba Manipur na ba OPD de lakpa kai de loi punjal bani ko se masi according to the koi government ki magi report ki matumina aina thamjari ni aduna masigi haiba koi ana bana bum thopa jaga amane ana sneida koi COVID ka samu yoksale ana COVID amasung non COVID ani sigi masigi like china koi wire pro matam sida kai dore khutagi phurikhaw dagi saningai pisasi masi like ba imung mayam di kai dore ji koi magi aroi ba punsigi aroi ba magi numit se masi khutti aga pa ba du imung masing khangno ji leira ba aduna yanan ba koina hojiki leiriba health siga mari leinariba magi punsikan mai khoi maru oibenina masida koi focus to hom thoi masida ari bari source sinagadam along with masida loina hoji koi gi COVID siga loina iba hai tare sagona na chamina ba poverty gi achauba magi crisis pandemic se Manipur da poverty gi achauba pandemic ma loina ri bani COVID ki pandemic se da koi gi poverty ki pandemic si loina ra ka chali aduna sigi mapan na koi COVID imung dana COVID dai go aina mamang su apto di thamjak re ko aduna masigi hoji maki di koi ke dore miyam sida mapungda koi gi magi senthok le jadaba
मागी मियाम नोमगी सुरगा चाजब मियाम से मसेदा अखोगी था अहम सिमदी था तरुक सिमदी मसिमदी अखोगी वातना मागी नोमगी चिंजाक से फूड ग्रेन्स अदुगा मागी चिंजाक हाइतारे मसिगी तंगाई फतबा नो चेंग खतने यादे कोई हिंगबदा चेंग खतने यादेबा चेंग चंगी हवाई चंगी थाव चंगी तुम चंगी मदु थोननबा चाखुंगी मागी ग्यास ओइरो अदगी माई सिंग चंगकदोरिने अदुना मसिगी तंगाई फतन मतम खरसिमदी मसिमदी कोई मियाम दा मियाम आइदी कोई मदु लेबा ngam मियाम सेदा मदि पॉवर्टी लाइन की मखादा लेबा अदगी इनकम टैक्स सिजदबा अदगी अवारबा इमुंग सिंगदे मदुगी मतंग पीबसिगी तंगाई फतबसिमा ले अदुगा प्लस कदौनी मदु लेबगी मथक्सदा मियाम दा डायरेक्ट केस ट्रांसफर हाइदना हाइदि मियाम की खुदसिदा लेबा ngambagi शक्ति से सुक्लै लेत्रबा मी मसिंगजे आबु फंगनौजिक लेरबनी अदुना मखोय केस ट्रांसफर से हदकी था अहम सिमती मसिमती कोई था खुदिंगी से 4000 30000 3000 दवरसु 3500 दवरगसु मयाम दी डिमांड दी 7500 तवना हाइबनी अदुना अखोगी फूड एंड द केस की मागी फ्री फूड एज वेल एज अखोगी मसिगी केस की ट्रांसफर से मसि तोबो म चंगेबा मसि तौद्रबा अदगी लोने नंग सागी अखोगी आइना साइजखरे अखोगी ट्रीटमेंट की मतंग द टेस्ट की मतंग आइरो ट्रीटमेंट की मतंग आइरो सिगी हेल्थ चंगीबा एक्सपेंडिचर से अदगी मेटिक मसि स्टेट ना बियार तोंन बखोनबा विथ अखोगी इंफ्रास्ट्रक्चर मैम जी आबो फंगन मसि सेंगटपा मरंदी मसिदा खंदरपसिगा अखोई मियाम की सेबिलोन द पीबा चैथिंग सिगा मरी लेने दुरिने अदुना पुनमक्सी येंगा कांदा अखोई हुजिक मक्की ओना टेंशन जगे हुजिक मक्की ओना स्टेट ना तोबा याबसे विथ द हेल्प and the cooperation of the people मियाम की मतंग लोना तोबा याबसि अखोई हुजिक तेमुक थार्ड वेब सु लापगी फिल्म जी लेरे हाइबसि पुनमना खंगे हुजिक वैक्सीन फजन काखरबा वैक्सीन मोर देन 59% नियरली 60% फुल वैक्सीनेशन तौरबा हुजिक यूके दा आंग फंगनौजी हेंगले मसिंग लाख तरा की मतकता लास्ट अखोई 1 month देदा हेंगखरे डेटा वायरन की वेब से लाखरे दी यूएसए दमु हेंगखरे आंग फंगने हेंगले 10 lakhs 1 month दा हेंगपगी तांगजी मसि पुनमन उरे हुजिक थादोर ए सिगी पाउस अदुना मणिपुर दसु मसिगी अरुब फिमा म मायक नगदबसि लेबसिना मरम ओइदना हुजिक मकि कोना तोबा याबसे नंबर 1 assessment ama yam tuna toba assessment of the magi impact se impact assessment je masi yam tuna toba sima han bo gedamni adu ani subada masi tawringi gi serex da aikona magi tai fadaba essential idea inga sajari ba magi food miam da food se free food se pamana bona ba adu luna magi cash transfer sida hoji akona tabada 5000 ji कोई इंस्टॉलमेंट दा 2500 की चांग दा कोई कोरोना की कोविड की विक्टिम ओरबा लारे मुंग सिंदा पीने हाइबा मदि ताई अदुबु मदु कोई थबक ओन ओनबदा थार्ड वन हलपगी फिल्म सु लेगदोबा आईडी माली अदुना पुनमक्सी येंगा कांदा पुनमक्सी बु सुप्तनबा कोंजला कांदा मदु की तोगदब थबक सिंग विथ कोई मागी एडवोकेट फंडिंग ना मदुदा तोरकांदा कोई एक्शन प्लान नमा इसे अयम एक्शन प्लान सेंग ब्रे थर्ड वेब की एक्शन प्लान से लोनी यावे अदी इकोनॉमी से करमाइना फगलहनगनी अदी कोई मागी लॉकडाउन तो मतमदा क्रम मकल की एक्टिविटी से तोहनगनी क्रम मकल की पोथो पोथो होनगनी अदी जॉब लॉस लोन कामु सिंग क्रम की मतिंग पांगनी अदी एमएसएमई जने लेरिबा कोई स्मॉल अदुगा माइक्रो मागी इंटरप्राइजेस मणिपुर मयाम लेरिसदा क्रम मकल की तेंगबांग से पीगनी तेंबांग आदि कोई सेंदो यावदब लोन पीगद्रा अदगी मागी सेंदोई तौरगना कोई मदु कोई सब्सिडाइज ओइबा सेंदोई मदुगी दमदा कोई लुपा करोड़ क्या की कोई तंगाई फतब लेगनी कहाबिने सिंगबसे हाइदा इंग साय कोई केरला की पंजरी दु 20000 crores मन लातोइ से सिदा लोन यावे सेंदो यावदना लोन पीबा अदगी पोथोक सिद मन लाइना न भोनबा अदगी मु कोई सेल्फ ग्रुप सिंग माइक्रो फाइनेंस की कोई इंस्टीट्यूशंस में हमदे सिनरकांदा कोई अंगांग सिंग जे लैपटॉप सिंग सी अदगी स्मार्टफोन सिंग जे पी न भोनबा न सिंगबा मयाम यावरे अदुना मसिदी याम सांग्रे जिकी सिदा कोई नैनबगी मतम सिदा ओइना फंगरोय न खले अदुना आइगी याम चंबा से संदे लास्टली आई पॉइंट अनि सदुम लिसन जगे assessment फजन तौबा मसी मतम तेंगब यारोय याम तुना तौगदबनी अदुगा assessment दुगा लोइनना हौजिक स्टेट सिना एक्शन प्लान अमा तौगदबा 100 days की एक्शन प्लान ओइबे आइ नत्रगना 6 months की एक्शन प्लान ओइबे आइ मदुगी एक्शन प्लान अमा कोई थर्ड वेब लाक्टगेसदा मदुगी तौनब होनबा मदुदा कोई हेल्थ इकोनॉमी फाइनेंस मसिदा मपुंग ओइगदम सिगी मागी जिकी एक्शन प्लान सिदा मसिगी वाफम जि थमजगे अदुगा नैनिंगाइ दि हाइनिंगाइ सु याम दै नैनिंगाइ सु याम दै अदु पुनमक्सी मसि कोई मागी गवर्नेंस सिगा याम मरि लेना वाफम लापनिना अन मैक्सिमम गवर्नमेंट
hauji akoina dakar leisi maximum government neba maximum government mamde akoina magi budget puthokpa matamda union budget puthokpa matamda yauriba pillar taruk si manungde iroi leba pillar si kaino minimum government maximum governance haibane ado minimum government ki mafam dudadi corona thingba ngamoy aduna corona da nate olympic da su thingba Olympic da maximum government ngak tu ni koina Olympic da medal da haigalaise except a few countries natana China si maximum government like maximum government in the sense sarkar na lengang na passion base hoji di sarkar na lengang na passion ba lengang na dait lobon change ba responsibility loba biar to bom change hoji ti maram di lan manung ni na lan di koi lanai da sina ba yaro profiteer sing da sina ba yaro akoi life sina ba yaro economy sina ba yaro aduna hoji maki yamna tai fa da bdi maximum government leiba masi yang maru aiba madu akoi political will changi aduna political will duna akoi solok duna maram moi duna akoi da ngasagi akoi action plan semung da ba action plan da ba adu wafam da koi maung nari bani aduna hoji akoi maximum government ki makhas da majigi assessment tawna ba hona ba aduga loine na action plan ma madu loktona ba hona ba madu da ngasagi akoi gi aina hoji ngasai jer health first adu economy aduga ngasagi education dudi masana madu da dum yaujar da hadi education sisu adum samia gedur in mandi education ke economic interrelated line ba pon heba aduna hojiti economics of education kind of tawna race aduna mada juda yam explain to jaroi aduna high wa pham sa masi immediately hadi khoi sina khoi gi seminar sina recommendation to matam da high riba yamaroi ba wa pham amani sidang ai tawjage yam hena makata na khoi jam sangna madu piba matam da khoi wari taraga tokini aduna tawba ya ba thabu haigati ani sine na adumaina tamjarga ilusin jage trial Hakatari oza coronavirus na landarak to na kamtheng na sokhalaba khunai asigi senmilon asibu matau karam na mayuk nagadage haibagi marik chumlaba wafam kaya thambiram magi damakta ngasigi August ki tang 12 2021 gi yai kharaba numit asida iraiba apunba iraiba ki mahiroi sinpang luk ems hairiba mahiroi kangluk asina sinjaduna coronavirus masina iraisa sing da pirak liba sapu sing ngakthok na balantheng coronavirus managing its impact in Manipur society with particular reference to educational society haiba theme asida pangthok jaba nom gi oiba webinar asida ahum suba resource person oina wangang loi oina trial koina ems ki maikai digi baton chacharuba matamna harau ya miraba baibak sina yamna sakngai raba sakhangna biraba psychiatric kilam wakal tahan bigataba topic na coronavirus asina ireja singi pukning wakal da landarak pa amasung masidagi ngang thokna ba lantheng managing its impact in psychological health haiba theme asida ozana miyambu wakal tahan biramu pukning lang takna ba wakal awaba mayama ma mayok na riba ngasi hingadra sigidra haibagi akibana pikthalaba khunai asida ozana mayamu wakan phathabina bagi wakan la tahan biram na bagi matam adu lobiu haina ai ozada matam si pizari ozana minute kuntra natragana kuntra de ki kitang hentok henjin ozana yengna matam je lobiu haina ozagi mafam da ai sinazai trial Thagat chari tabi berai gi se tazai oza ani ai auza ke tazai oza loima trial trial maram da thengnari bising se thambi ki bisi yamna ngon da su khudong chaba mo ore yan hek han ba makta da apun ba ireba ki mahiroi singluk aims na sinbi du danga si tori bo webinar da ai bu su yaung na bagi tanja ma pibi bisi thagachari adu yama bu su yam drba su ngasi awayong na tabiri ba mayam hingbiri ba mayam su aina kurumjari adu ga ngasi si yam na maroi ba numit ama su oirame akoi international youth day haidana 2020 dagi hakum dagi tamna masi August ki tang trying to say observe to hawre aduna aims ki mapong numit ngasi si oiram bata ragadi
masi yam significant oiba prithvi gi numit ama oirame haibasimaga thamjage Trial. masida akoi gi youth sing aims ta yauriba youth sing asigi su yam chawba part ama lei masida handaki chahi gi thamiba thim su Trial. handaki corona virus gi yenga kanda koina thamib se transforming food systems youth innovation for human and the planetary health haiba human health ka loina loina na planetary health sida youth singi magi maroi ba tang haibani asi ngasi koina khanariba webinar siga su yamna chusanaba du makal gi kano thimma ma thambirame aduba ina ngasi ngangjaga dori sidi hariba topic tu dana chade akoi covid 19 na akoi khunai cha sing sida piri ba saitheng landara iba aduga masi we koina athung na ta kari kari lokhat pa yabage haiba matang sida ai tentak na thamjage mayam su wabi ramani ko ada aseng ba makni akoi pungning wakal da piri ba saitheng si aduki matik pak shanre ko masigi depth and the spirit haijab tare mi khara dana ka hena kan ba chaifu phangamba yai adu mi ayambadadi ka hendragasu adu mi pung khuding makta chaitheng si khara natra khara di phange haibasi haiman mathok oi hena khanjai aduna akoi mental health si normal time da covid 19 laktringai mamang da di kari toge bu mi jamagi manungda mi tarati makhala ma natraga amagi akoi gi pungni wakal gi anaba natraga chaitheng si phange hena koi malim goina longnari bani aduga manipur gi oina di national mental health survey aduda akoi su yaujaki adu 2014-15 da koina survey ma taw kan da manipur gi oina di chamada 19 adu india gi weriba global gi weriba chang sidagi manipur na almost double gi chang ne hojik lairi se duna akoi khara ga hena akoi checksin bagi mathau tare akoi kari gi damakta akoi da hena chaitheng si phangibano haibasi khanadi adudadi changsin jararoge adu makoi covid 19 sina akoi da piriba chaitheng asi karmai tawraga akoi da pire tholuk tanaba na kari toksige thokla ga na kari toksige haiba kan wa pham kharsi oina ai lakjage ado covid 19 khangdaba ngasai akhoi gi anchor na thambi gi ba akhoi bu sigadra changadra haina khalle haido akhoi shiroi akhoi changani ko akhoi kumsi si covid 19 na paktak nang nambulan madi ngamoi kari no bu century kaya da sin bu ha amadi asdagi hena satiba pandemic kaya mu lakre akhoi gi mirol da di masina ahan ba oina re duga roi besu oirasanu adun hariba pandemic si asina mioi bu kunai bu pulap muthat ki ba ngamoi akhoi yam kana thengnari masigi lan theng sida yana na akhoi na pulai wena sinarga doribadi pungning wakal masa phana thamba thona phana leiba amadi asha mangda haibasini akhoi na lan amata mai thiba se akhoi khongjom lan ning singbiu yamna khujok ama khakta oiba akhoi manipuri singna yengnabagi mamangda karamna lepkhibage haibdu ning singbiu madumangne akhoi ngasi tawgodori se masingda leite khulai da leite aduga hospital masingda leite ICU bed da leite ai pungning thona ai wakal aina thengnage haina khanbagi adugumba icham thoba thongna aduna ne koina lan singam gadori se nomai bom to ki bo oiro mahi ki bo oiro akhoi pungning thongna halakpa kanda ne koina mai thega dori se ana se khoi khoi punamak games ki thoburoi punamak ki mapam dam de tabiro punamak ki mapam da mashimade chauna thamjaningi akhoi thongna hanbe ade thongna hannana ba akhoi da thengkhang kaya da masine khoi se thing pirakani kamai pirakani akhoi tumba yadaba ninghanaba langtaknaba mihun chongba soronba waba kong aufing tauba chaba yadaba natraga daba ade koham klamba nungai daba shauning ba concentration ngam daba ade kari thaba ma matam yam phange koi hainai hana matam phangding da tahudab sing to tawro tawge aju ngam de ba kai no bu I cannot concentrate to ngam de aduga lokhat ka do mako mo mai khangde kari tawdo na khangde pangsau da sauningi khoirang ko sawi imung da lai mi sing se asu kuina le minarak ta bagi nungai ba du lawsi mayam punna chamin thamina ba madi wa khanna bagi tanja du lawsi icha isu semgat bagi tanja tu lau se na lauri koina lau jaba wa ta ni hum da din ti gi sum uri ba sak tham du da mak hanjan sum uba anoba variety udaba chathok pa ya daba larik lai su tambagi kano kudingmak lambi kudingmak thingjin ki ba aduna ai mathang da kari tamba kadai da tamba gal makha professional line ka main chat pa hybrid chingbagi
adagi ngasai senthok ki maramda haibigre larik laisui maramda haibigre punamakto aroibda karida tarake hebu mental health tare kok to loina tare aduna lairabasu inakhunbasu sapsana handakti trial thengnaba chaithengsi adu lairabadana thengnaba nateba ina keno kamba mayamsu adagi lengakna thengnadara lengak suma kok yam saribani aduga khaidai henna wana koi kunaida lejriba koi hand to mouth oina chajariba koi su dum thengnai doctor sing su dum thengnai nurse sing su dum thengnai ambulance driver su dum thengnai truck driver su dum thengnai tika thaba khungang da chaliba koi sister tini nau su dum thengnai aduga NGO CBO da laiba kambu su dum thengnai kanam ta khahudrabne puning wa chaitheng sidi aduna hairiba layong sing se lakani masi normal ni masi abnormal na lobi gano masi normal ni karigino bu aikone thengnari bise achauba lan theng amani pandemic amani world war gum bajani aduna masi sida koi mai pak tabe ade pe asu pikna koi gi keno sikan tabe ade haibagi wakalon sida koi fight to adu ragadi koi isa na lanmi amam oirabni na isa se koi lanmi ne kai dawi drill tawi PT tawi practice tawi masakan na lan lak taw kan dasu lan lak pa kan da di karai phat taba singphat taba mi bau loi yaukshal laga lanmi oiraga chanarim ni satra bau lanmi oira chalim ni adumai na ngasi se adumai oirare koi hana health care di folks yauram taba koi mayam si so health care gi thabak sida mateng function ba ma darkar oire aduna puni wa khal ba ma darkar oire aduna COVID-19 gi maram da khar khangjin ba ma darkar oire akoina sondhar ka doisi COVID-19 gi maram sungang khangdana mara chatpa kanda akoi si yamna common oina akoi si positive oire kudam oina akoi imung amada mi tare ni pan leibada mi tare man pan ma positive oibe gi wafam ga laiba mase akoina kari tawgada ge tawroi dage karam kanda lai thuk dage lai thoi dage haibagi potsi khangbu wat padagi ni akoina COVID-19 si mitop tagi ngakta changakani imung manungi mi singdagi changu oi kaina pungning da dum thasaba ma leibne masi lalini objekti sandok pase mitop tagi bo yam sandoktre akoi imung manungi mi he akoi gi sai family dagi yam oire kudam oina ai mi mari manga leba kan mi amadi thabak chathoi office chagai natraga pot leba chali natraga tika thaba chali natraga karigumba paisa loba chali paisa tan ba chali man amu hanjilak pa kan da pusilak pa tan da imung du da leba koi myam si loina ma amu positive oi mina duina koi loin tho bu ga jamane aduna di yum amma dagi mi amadi thok tabe ade ani di thok tabe ade adu ragadi magi damakta koina kitang leijari ba yum du da machet ama khaidok pani khangde magi to kitang top na le ragadi koi imung hubna narak pasine ngasi positivity rate si चामरोम दा थौजन लिसिंग रोम दा हाइगला इसे अदुना मसिम तंगा कोई खंदबि ब दरकार ओय को मसि प्रोटेक्शन गी दमता हाना लेरिबा SOP से कोई युम दा नत्र खंगना जानबा इमानबा मरो पांग गी मरक तदि हेक ngaक तब गुमना तवी मसि पुकनिंग न यादन तोइनी मदु याबिगनु कोई कुदिमक से चमाना न रिक्स ले हाइना लोबिसि को अद पुनि वाखल गी जैथेंग दो आइना पंजगरे मसिदगी लाइंग हौददना कोइना खंगहौददना हेंजिन गिबा का तारगदि एंजाइटी डिसऑर्डर पैनिक डिसऑर्डर डिप्रेसिव डिसऑर्डर adagi psychosis wang lakpe ai adi sarupa mit da surat teri warakpa seran toran warakpa na kongda sori pari tarakpa adu ba warakpa ai trial aduna akoi matang chana sigum masi torpa taragadi akhang ai ga tanaba hojik akoi gi lenga kita haraga na 104 hariba number sida phone to girakanda akoi lemna akoi psychiatric ki mateng se counseling su fangani aduga hidak ibagi khutong chaw su fangani amuka na panjage 104 aduga akoi department of psychiatry ki su yamna open oina psychiatry di hangri adubu tangai phadaba mioi singi damakta di emergency dagi ticket ka aga psychiatry da OPD award la aga manga matra amadi dum yengbe aga ni yengdana lai thopi ganu adugo district khuding makta so hujikti psychiatry ki knowledge laiba doctor sing si yame karigi no butar kar hengal pana maram or kanda akoi isu YouTube online keno koi gi counseling gi laijai so koi ai aims da dumak thajara ke adu dagi lobiu ko adagi mukhai luridi masina narakpa mi khara do adu layeng bagi wapam ni thamjari se aduga narakna mati kai tok tai koi narakna mahona masin khai phai prevention is the best prevention is better than cure hai ne de koi loi khanga bani ado koina hakchang si physical gi hakchang hai batare lu tong na sa hakchang se masi phana badi koi khangi khara akoi loina makhar khara loina khangbugum tore adubu akoi gi pungning wakhal se asi karmaina फगदन गदगे हाबदि नोंबुता खल्लुदे को अदुबु याम चुमी पुंगनि वाखलगा लुना तोंगना साबा हकचांग सिगा अनि सि मरि लेनै अदुगा टू साइड्स ऑफ द कॉइन अकोइ पैसा मगी मनि ममान मे हाबि याम चुमे आइना को हमम सिक लेरगा नो हाबि यारोय अदुगा आइना कैंसर नार कांदा ai wakan si am sau thu हाबि सि मतें खरा चंगनि को अदुनदि
पुनिंग वाखल फना लेगे हारगदी लुना तोंग साबा हक्चांग सिसु फमिनबा अमा चंगे अनिसी तुना तुना चटकदबा पोट अमा ओरे अदुनदी ngasi ina thamjagadoriba point sing se पुनिंग वाखल फगनबगी दमकता करी करी स्टेप लोगसिगे हाइबदो हाइबदो आई मथंग मथंग थमजरके यान हानबदा अखोशी मतम चाना बेसिक से हाइजगे को बेसिक अखोई ह्यूमन बेसिक अखोइना हानदे सु तौ लाकपा दुबु करिम कांदा हेक मिराइबा पोट कर याउरी अखोइना कोविड ओइगेरा परखा मया ओइगेरा करिगुम टेंशन अमा लेबा कांदा अखोइना हेक सैक्रिफाइस तौबसे तौरोइदबा पोट सैक्रिफाइस तौबसे तुम्बगा चाबगा अनि से अखोइना हेक काउथोय अदि टेंशन याम लाइरे आई चांग असि चाररोय हाइगुम्बा हेन चासन बगुम्बा अदि टेंशन याम लेमनरे तुम याद्रे हाइबगुम्बा मसी कोविड मतम दसु दुम थोइको अदुना मसी अनि सि थादोकपिगनो मसी नै कोइ सोन्थरकनी सोन्थरकपदुना कोइ इम्यून सिस्टम हंदरकनी टेंशन लेबिगनो टेंशन लेरगदे कोइ इम्यून सिस्टम हंदरकनी को अदुना तुम मसिदी नोंमदा पुंग तरे तरे पान फाव तुंगदबनी अहन ओइबा सिंगदी याम नावाइसु कोविड नाट्रिंगे दसु पुंग मरी मंगादगी तरुक्तगी हेना तुम ngамamde अदु कोविड नारकपसिददि अखोइदा लाइबा फोन मयाम से याम तुम यादबगी फोन गाक्तनी नहा सो अनसु को अदु टेंशन लेरे हाइबे खुदम ने पीरिसे अदुना मसी तुम यानबई दमता तुमबगी यानबा हिदा अमखक चासनबदो अदुनदि मागी केनो नते है सोल्यूशन नते है करी केनो मान तुम यारक्रिसे हाना यारमगा मा चेन चोंग सानर मदु तोखिबैनी क्लास सल मदु चखिदबैनी मागी पेंशन फंगक्तबैनी माई चानब लेरक्तबैनी नत्रगा मा वखन याम कीबैनी नत्रगा मा मीडिया दा येंगदना कोविड की कई कई सी उबदगी मा टेंशन जे आयो हाइगट्रे हाइबर सिंसे कोने एक्सप्लोर तौबिरगा मधुबुसु कोने मैनेज तौबिबगा लोइना तुमबगी हिदाक से अखंग हिना थारकान चाबदि केम काइदे अदु हिदाक वैनरगा नत्रगा ओवर द काउंटर फार्मेसी म चलगा तुम हिदाक पिवना चासन बसिनदी मनुंग द लेरिबा मरम कोर्स रूट कोर्स दुदी कोइना मैनेज तौदबनिना मदुना मरम ओरकांदा थोइदोकना कानबा फंगदे हाइबदि long run dadi aduna addiction oirpagi pots leiba aduna akang ai tanaba kungang khuya chingya ta mya da loina ma akang ai leram dabai ai adu nurse amadi leram gani adagi keno amadi leram compounder amadi leram gani emo amadi leram gani adum tana bibi ai khoi su tana bibi ai ko chaba sina kamai toba chaba si koi koi am ningai chawru ba log thiru badi yadre covid manung sidi arai su leita su pangdagi hai bagi pot ama lei aduna koi chintak si am fresh oina chana wona biba fajana samthok pi bagi darkar oi aduga कोई कोई कनो से चजिक चनाई चाबीदबा ओरेन भाउगी थोंजनबा हेंग भाउगी थोंजनबा तौबीदबा अदुगा यारी मखै कोई लाइट ओइना चाबीबा कैगनो हौजिकति थबक सुद्रबनिना हेवी ओइना चासलदि वेट गेन नत्रगा इंडाइजेशन दि सोदिन लानी मरक सिदा चाबगी पोट अमा पल्लिङै सैना हाइबसी कोई निशागी पोट सिदि कोइना चाबा हाइना पल्लगा सु थकपा हाइना पल्लगा सु निशा सिमदि लौथोक्सी निशा सिना मरम ओइरकांदा कोइ बना टेंशन एंजाइटी स्ट्रेस पगनी ना खनबिरंबा याय कोई मिनिट मंगा तरा पुंखाय मदि फरंबा याय अदुबु माना कोई टेंशन दि हेंगदाली हाइबसिदि स्टडी ना प्रूफ तौरबनी कनागुमना हाइना आई टेंशन याम लई मथाय याम साय ना चुरुक अमा थकनी वानी हुम चासन गनी हाना थाम चुरुक की चांग हेंगलकनी को मदुना मागी टेंशन हंथानबगी महुता हेंगरन दोइनी मसा सोहन दोइनी अदगी कनागुमना काइना रे खुदमनी को आई नुपी काइना रे नुपा काइना रे बोन पोरे अदोरगदी आई युथा सि कोइ होम रि पुंचलगा मसी नेगेटिव कोपिंग स्किल कवे नेगेटिव कोपिंग स्टाइल कवे मसिना मरम ओरगा आइगी हेल्थ आइगी हक्सांगदा लोइनमक मेंटल हेल्थ सु मसिना का काइबा पोइ काइबा पी अदो कोविड 19 के मतम सिदा हाना ने सासिनरम द बांगांग सिंसु सिनरे हन सिंसु सिनरे हाना सिनरम मिसु हेंगलाए पोचै पुनमक फंगद्रब कांसदा कोइ क्वा जरा चाबा कांबुगिदि क्वा मना क्वा जरा से अदुम फंगी कबुदबु मना मदा क्वा अमदा लुपा 3 9 पिरम मदुना कुन कुंथा निपु यौ याwi अदु दम लेर चाइ मसी एडिक्शन हाइबदुनी को अदु मसी तौबिगनो अरिगुमा हौद्रिबसु हौबिगनो हौरुबसु कथबियु मसिना अखोइ इसा इसागी हक्सांग पुंगनिंग वाखल द नतना सेमिलोन द याम चाव कायली कोइ कुनाइ से सेमिलान याम सोनतरबा लममनी मसिदगी लोलगा पैसा फंगनी नत्रगा मसी चारगा पोथागनी हाइब वाखल सिमा लाबना थंबिरो अदै मथंग द अखोइ एक्सरसाइज तौद्रे कोविड 19 लाइट्रिंगे जसु एक्सरसाइज तौब मिगी मसिंग से याम वाटली अदु बुलाइबक पदना अखोइगी कनोगुम्बा जुम्बा अदगी जिम असिन सिंग लेकाय लेकाय दा लिखनरकपसे होय फैशन की मौंग तौवे हारगसु मसी कानादबदि नते इट इज वेरी गुड चेंज amongst our youth maroina and the young women and men mayam se yam yaunari ko masi yam pai ado hojik si mayam se lonjin nagre ari thabak jat pe yadre cycling to we yadre an sing walking chalam be yagidre angang sing playground sanajram be yadre school ki playground sanam be yadre punamak si yeng bakanda koi overall physical activity si loinamak nem dagre the physical activity si di hakchang phanabagi damak puni wakal phanabai damakta paide na maru oiba koi ke no mani koi upay man pambai mani
aduna masi hojik akoi hingaran batai aduna yum da yoga tawba yai hawgat famda tawba yai thori chungbi tawba yai weight hendragadi adagi chen chungba yai thabak oina subi ba yai imung panung sengdok bi yai adu pu kangdon koi reorganize tawbi ba yai ko hinjang na pi thabi ba yai gamla da lei thabi ba yai asum bam toraga mind to distract tawbi yo hakchang su movement tawbi yo aduga kana ba thabak kra su dum lobi ko adu mind sidi kamai tawge har ganda मादी 24 hours से चिंदना लेट्रगदी मादी फतबरम दे तो चटखिबा अखोई माइंड सिंग आक्ता फ्री होइना लेति मसिदी अखोई मोंकी माइंड हाइन कवे को अदुना 30000 थॉट्स पर डे अखोई द लाइस याम गरबा अदु हारिबा थॉट्स मैम से मसी सी अफबा दि का याम दे फतबा अखोई द वाहन गदवा थॉट नेगेटिव थॉट्स एंड द यूजलेस थॉट्स ना यामी पॉजिटिव थॉट हाइबदी आई अफबा म तौगे असे अंगांग सिन नुक्सिग्रेदा मालेम सि याम फजैको थान हे थोइ सि याम फजैको काय बसिम फजबा positive over thoughts di yamna masing chitang eba isana khandara ga yengbiu ngarang khangi bana khangi do nungai ba wakan ga awa ba wakan ga kana da wakan ga sikara mana hen ge na madu ki positive vibration me ham se punjal lagane khoi khunai ba nungai ba kai na nungai se aduna bhutan gi di gdp hai di khoi gi happiness index hai ba gross happiness index ghi ko aduga adumaina akhoi gi nungai ba hai ba se akoi ba gi pibam na su mateng pangsali aduga ting top akoi ba gi pibam na su effect tawi adubu akoi isha gi manung dagi pokchar ko pot ma oigeda ba aduna akoi mayam si imung amda mi mari ma lai ka akoi mayam sukha dana nuksung jaina lai raga di negative vibration oire kana su nungai ro aduga imung manung da mi mari ma lai ngai da mi mari mana positive vibration si pira di manga suba nupa na pidu so dum nungai ra ni aduna akoi nungai ba si adu covid lage lai just nu nungai ba da kanam da thing de eba potchi maga adagi mu akoi gi hobby ama develop tawba hobby ama continue tawba si yam darkar oire adagi mu angang singi school gi do akoi wad na ke sukana ro school hang de adu tawi ada tawi akoi su isel sida yauksin batai online class taw di yaw batai natraga akoi masel hangna batai babung moka makura manne leragadi larik tahan batai adagi discussion taw batai mama na basing WhatsApp ta karida pau pauna batai aduga adolescent sing su namjen na phajin ra lai basi moi ge hana energetic oiba adugumba activity me ama leiram sing do loina katha bigi bigi masa katha labo check tona moisi nuksum nuksana dan leiri se thokpa ma gya draga su WhatsApp ta karida mama na singa wari sana jabe ai khangna chana singa wari sana jabe ai to covid ki maram dana taba apaba productive oiba encouraging oiba wari krikra sana rakanda maduna amana ma bu encourage tawna bagi pot sida lakwa masi ma yam thok tare youth ama oina akoina akoi gi lengang sunga la hairiba akoi gi vaccination da nasa su option magal oina na mi gi tik su pangu ka hairi se masi achauba akoi gi social work amani masina su mind depression chakki badagi kan mangam gani amasung masina su akoi bu encourage na ai ai social work khar tawri mi gi mateng khar pangi hai de akoi da nungai ba ma akoi pi bagi nungai ba hai ba sisu akoi mahau tangbiu low bagi nungai ba ga pi bagi nungai ba siam khena bani pi bagi nungai ba de hai pet sauna leire aduga lobagi nuai bisi haipet ikai bagi amaga loina bane ko hoi afaba thabak tawagi price phangbagi nuai duna mani natraga sarkar na teng adu pire ye adu da lem sing ye le ye adu tawi hai bisi mokta aina adu pi re ye aina mi tara tika thab da mateng pangi hai se kayam khena bali ge hai bisi so koi na haro na moi na koi khanta minute si masi musu yamna koi ge yamna mind da yamna rejuvenating oiba motivating oiba pot amoi na lakadoi ni mental health fagaran promotion of mental health hai du sai da lakadoi ni adai koi si ayam matamda akoi gi religion ga spirituality ga ni se mix tawba dharma chaning dharma chalaga su spirituality haibasidi aina poglai se karino aina hingdori ba active oina work tawdori si chaini pu mu ya kai mani masida aina aigi isagi oba protective oba imung manung support tawba ngam bataba kari tawrame adagi mu khunai sida aina kari contribute tawrame kari contribute tawge se mayam hai se ai IAS officer natraga doctor natraga engineer oidadi contribute taw ngam moi sini nate ngasi sweeper oidana akoi municipality na natraga mafam da wasilam sing tawdana covid matamda hospital lo wasilam sing tawri mi sing sina akoi gi khunai da piri contribution se covid masing handan da piri contribution ja documentic chaw gre ko akoi phammaga lai thoi se will do something for the contribution to our beloved state akoi thaba kuri mak tawda patriotism ama change lebang nuksiba ma change lebang nuksiba ma change izati nuksiba ma change adu organi ma phata thaba amta toroeba mana he will be always in the he will always stand for the betterment of the state and the country adune adu akoi spirituality se akoi no masini masidi corona oige oyo tb oige oyo ama oige oyo anu bagi oige oyo ama sini adu gi di thoi doktre adu akoi masidagi change si kamai change gi abu yamna healthy oiba mong da change si patharaga
yamna kibugi mongda siba misi do pangdabagi misi gi mahutta yamna thongna leina tawrambada punamak tawramaga pangambada punamak pangamaga ngamgada punamak to contribute tawramakanda oining boys no tai di outcome to di akoi khutta leiba nate ko adu di sorry khutta leiba ni puri tawdabi yate ko aduna spirituality romda akoi gi yamna morality romda adagi patriotism lomda adagi achoba wakalomda chingsensi amaga chingthanaba amaga khanaba amaga nungsinada gi pochima matam leite we are too busy for that aduna we have to think positive we have to have a positive attitude and we have to go for the positive aspect of our life and our future haibasini aduna koi gi si philosophical oina khanbiram yai adubu masi really practical oiba potni akoina noma practice toraga noma sum practice toraga yarakani ngangbada afaba ngakta ngangba tabada afaba ngakta khando taba adagi migi damakta aigi damakta khanba kanda afaba ngakta khalla khanba sibu yam lubrane lude adubu koi ngamde kariguma kanda yam toina aikoda negative thought lai migi ngangna ba fataba sidana ba khotpa sinana kong da sangdoi ngai lai adu ngangthop kan su konjel si aduga konda si kaya ludo sina khara nammi khara nuai bodong tawi mi mu chaiba andada yengba koi gi makha thaba mi bu chaibi ba to hot pi ba khot je koi yam toin tai masi yam nuai te masi tawroidabni akoi angangsing da su tambigadabni masi gi lam amagi chawkhat pa mati chawkhat taba haibudo masidagi lepkadorini ko aduna fare masida kaitang amaga akoi technique khara amaga sinaba yari masida deep breathing exercise haiba masa yoga dei panjagre ko tang tadi tongan ba lam kaya dagi koina YouTube tagi adagi ama khangai dagi lobi ba yam yare aduga akoi deep breathing exercise sorgi sajel se masi akoi psychologist sing na tambi bi ai yoga yoga sing na tambi bi ai aduga art of breathing kangu na su yam phajana tambi do aina haijening ba yam lai ba amana akoi pirep chumna phambiro natraga pirep chumna hipiro ngai ba position ama lobiro aduga sorsi yamna hatho na tapna sangna chingjan biro aduga minute ama ni natraga 1 2 3 4 haina smai counter su yai puningda aduga manungda hek chingsin baga kam thokpa nataba manungda mo hold tawraga amuk 1 2 3 4 ana kitang warak pachang adai pho adum amuk thambiro adudagi amuk 1 2 3 4 ana kam thokpiro masi mangarak tawba yai tararak tawba yai kunlak tawba yai ana ngamjabagi sangda adu yamna hathu natraga pakan na tawba nate ing na tapna wakan laitana tawbigadamni masi ayuki nungthin gi nungdangi natraga ai tension lerep kan tawba matamda aduki matik kana fangani masi relaxation exercise makamani aduga relaxation exercise haina tunga na akoi gi body scanning haibalai mindfulness haibalai madu so YouTube hazarake koina semba covid care counseling haina YouTube amalai hazarake mayam share tawbiu aduda su ko fazana demonstrate tawri ado isa na yumda loinamak tawbi yagani sima tawrasi aduga akoi gi kanoda SOP da haireko akoina akoi gi social distancing hai social distancing si hongdok tre hojik baba no hogde laire social distancing si moina haigadi social gathering gumba society ke koi lohong ka gumba dagi kaken gaba cinema yengba aduga kari sidagi laptop si masi tawroi si haiba oiramgani ko adu ta sengba ai ki koi gi oina hanjaba arth dadi kamai tawge bu physical distancing hainingba social distancing dia pateba akoi human being se social animal ne akoi dia amaga laptop na bakanda yamna puning sondai pangan sondai amadi koi kamning ai amadi lonely oi ai amadi depression na re ko aduna social connectedness haigadam akoi socially di amaga relationship fagana thamsi aduga amaga pau fauna si karina fauna si ge hujikti khut samna ba yade khot sukna ba yade namaste gi matam ni aduna koi se WhatsApp ta karida pau fauna si phone da par fauna si ko aduga message da pau fauna si apawa ngak tengang na si ko aduna connectedness oi gadam ni physically di lamna gadam ni kamaina imung manungi mi phau ai nungsinar ba mi phau ba physically di koi foot taruk tagi naksan roi dam ni yumna marks su dai kai biroi dam ni marks sum no kadam ni marks amna tha ma upa yawi marks su khadang do upa yawi khadang marks su leire ngaksam marks su leire ko naton su tha dokpa marks su leire adu di marks na te adu di sum kari haida maya muk tong ne na tawbani adu marks masak khang tabagi kudam ni marks upadi naton sin ani si pazana sor hon bakanda koi marks si lenga dabani haibadi air tight oi gadabani adu nuksit nakanda pro ho rakanda marks upadi uptra su yai ko marks ai si kari no sor gi lambi ani maksida barrier ma dam ma shabagumani sor hon dadana si bu su nate adu mati sor si yamna free oina koi bagi anu siga atmospheric air siga free oina samjanaragadi mahik yawba nungsit changakani haibani masina matang ama oina koi sor gi wari sanari sta marks si wari su panjage
मार्क्सी लमजेन चेन बकान ऑक्सीजन अखोगी एक्सरसाइज तब कान अवाब थब का कान दी मार्क्सिना खितंग अखोई ऑक्सीजन लेवल हंधन बे याइको मसिमगा अखोगी सिगुम मतमदा अदु अजमा नाबा मिसिंगदा मार्क्स उपसे खितंग सेक्शन दिबा सिमसु कोइना मयामना तोइना पन्नदबा वापम सिमसु आई खितंग थमजरमगे मसी मतमदा खितंग लापथोप तारे मयामदगी मार्क्स लौथोप तारगनी अदो अखोई निमिट चुपामा मार्क्स उपुरगा सामिन थमिनाबा मतमददी मार्क्स लौथो नोगा अखोई मयामसी वारी सारगा चामिने मसिमगा अतई मतमदा अखोइगु प्रोटेक्ट तौरिदो हुजिकि हाक्तंग लौथोपदो दम पाइसिनबा याइको सिमतंग अखोई चेक्सिन बिरो तोंगा तोंगा मफम चागेरा तोंगा तोंगा टाइमिंग चागेरा मार्क्स चमाना लौथोमिनरगदी अदुदि अमु लोइ लौनरनी सिमगा को अदुना अखोई हाइरिबा सेक्शन थौरांग से खरा तौरबा हाइदि लेंग ओटपा चाबा थक्पा मतम नाइबा फबा चिंजाक चाबा निशा चादबा फजना तुम्बा वखन चुना खनबा अदुगा पॉजिटिव वखन खनबसी हान हानबदने आई थेंगनतबा याद्रो पोटसी लागदा आई कपुदना कई कान दोइनो पेरुदना कई कान दोइनो निहनरुदना कई कान आई थेंगनतबा याद्रदि थेंगनरगे हाइबा वाखल से हाना लौरगदी पॉजिटिव थिंकिंग ऑफ द लाखपसी यामना यागनी को सिबसी याम किरुबसु यादे किरुदबसु यादे सेक्शन गदब कोइदि सेक्शन सी आउटकम दुदि सोरना पिरकनी दुदि डॉक्टर न लेपंगम पोते डॉक्टर न मी कनबंगम पोते हॉस्पिटल न मी कनबंगम पोते को मतेंग हाइदनी अदो गदोरिबा मा मसामक्सना पुंगिंग वाकल पिक्चर अकांदि कनगदोरिबा मी सिंगदुगिसु यामना पांगल ओइदे को पांगल ओइदे थोकते अदो हाइदो वाफम खरसी थमजरकांदा आई टेंशन जगे मयाम सुलोइना वारो माले मी सु याम हंदगरे अदुगा अखोई कुसुम लेबिरगा बुदि अमानि आय अदुम लोकुचगे सि हारगा मयाम पुनो कोई अमुकाना कुरुम जगे तौबिरिबा थबकसि याम वकनी मखाताना दुम सथबियु अदुगा कोई अंगा ममतेंग पांगजगे हाइबिरबुगी तम थागचरी थैंक यू वेरी मच थागचरी ओजा कोरोना वायरस ना लंदारकलब मतमसिदा पुनि वखल मतौ करमना लैताना तंगदु लैताना लैगिदगे हाइबगी मरिक चुमलब वाफम कया थंबिरंबगी दमक ओजादा हंबिनिंगबा वाहंसिंग नत्रगा ओजादा पिबिनिंगबा कमेंटसिंग चैट बॉक्स ते इदुना थाबिरकलु दुगा अखोइना ओजादा मतम खरा पीरगा ओजाना वाहंसिंग अदुगी पाखुम पीनबी खुदोंग चाबा लोइसलपा मतमदा पिजगनी लोइनाना करिगुंबा वाहंसिंग दुगी पाखुम पीबगी मतम फुयोंगनरगसु ओजादा कोई हारिबा वाहंसिंग अदु यहोन WhatsApp की नत्रगा ओजागी पर्सनल नंबर की खुथांगदा सुंगसोय सोयदना यहोन जदुना ओजाना वाहंसिंग अदुगी पाखुम अदो फंगहननबगी दमकता कोई एम्स की माइकैदगी होनाजगे थागचरी ओजागी मरिक चुमलबा वाहंसिंग पाखुम मरिक चुमलबा वाफमसिंगी दमकता ngasi asigumlaba seminar one day webinar asigi aroiba resource person oina ikai khumnajaraba ming oina panjarabada tamo Pradeep Kanjawam editor Imphal Review of Arts and Politics to marisuba aroiba wangangloi oina ozada matam pijage adu ozana mayamda wakhan tahanbigidaba topic na coronavirus ki saitheng mayokna bo hotna bada miyam thogang role of our society haiba theme sida topic sida ozana miyam da wakhan tahanbiramo hoina ozada sinazari thank you miyam koina we special thing that you tabi kai recommendation lena na hebiramba we kamai dorna stress cope to ge stress is later when we ta sin hargadi hana learn lifestyle la trick ni hingi se hana learn lifestyle all of kan sita kari akoi awana da la kuin ha sugi thinan da potsi am thinar kre samna hargi kari hinutte ya hinutte adan lege do ni hai kan sita sira hodum stress le ai lifestyle pra all of sita simi am squint thinan ga da hai bi potak ga hajik akoi hakim tabi re daina chunna aina to jodrisna pra general overview na mai to na koi thinan ga lan se haju hodoli basi virus mutang knowledge kai bol le ge hybrid things da aina mai am da han boina remind on basi kai no haida koina virus understand to kanst amana haizu tasing da don ta se na koi seriously logo do sti kana no harga science da ina for koina mention ba science point thaja ba very proper trying to koina virus si masa khangal isi science ne science kamai thina dong he khangal isi science ni jorna hera ko isi virus thina kan sida ko hamu toina hamu sapona hamu haisi maram le isi koi abstract tabir ni kali de no virus he ko si maksu virus he ko germ le kan sida bacteria le virus he ko si kali no isi so ko cha ko me am le khamin am ni kuiram ni hana kham ragisu
coronavirus matung dati some yana literature no no ba scientists me am na akhang hi man direct pasam twin la so kom khang hi virus is kan da virus si koina he yang kan sa punsi yaw jiwa ada punsi yaw da inanimate object only ada punsi yaw ba isna hui ma thoi ba na jiwa sin si marak se leba ma thoi pa ba is pan da ba ada gam hai pan da ba has pan ba adu ni na koina koina khang has wa knowledge da virus hai pos mi mana changdana he coronavirus hai pos mi mana changdana ma pan le jara gadi massive protein block on ni tasin mo thoi ba na jiwa te mi de chang kan ma ma thoi pa le da mi du gi RNA le mana bo to mi masa ape cell me am sia him cell zaman hijack ta ma hingal ko gi ko manung chang kan sa ko manung chang da gadi ma si amur kai ni tasin hadan kur hando si ba massive protein ni ma protein si da fat layer ma thog layer man kupaga protein ji man da block in tham ni ada thog layer da support no kan sa ko kha ga protein loin kai rega magi composition kai da matan si heavy protein metals na kuna aina sai sim hydra is ko gi science sector ni na mai want to da ka le break le chum ni india ga dri si so ko si na da ka le si kai no da ko da gonna si quackery da ko scientific evidence out about rugal gonna si hida argument da ko post ya to in le na san da san me un tha phe kan hai post 타자 강수를 없는 타자 에너지야 해야 선매우는 그냥 다시건 하이원에 나도 비다 그래서 어떻게 돼 레코멘데이션 좀 레이 아도 시미안스라 그냥 과리 타자야 스케마이도 자기 바이러스 해 정말 스킬 뭐 하지 잡장 하간 비르파 아도 레버리지를 부터 뭐냐 experimental 간스다 신이 하나 강 간스 비르파 아도기 레코멘데이션 진짜 왜나 록션덤 투에 하이저바 사이언스 기술 다시나 하이시 바이러스 이슈 coronavirus hari posi ano virus ni na loin ma khang musung nam ni tam na when knowledge mi ga pa hana ke store ham da si sam na ga pina aerosol de no sita pa por de kut som sam na bo thela ro ga na no no ham de gi hasni aerosol in haris when science la le have science loin aham hor ko ni experiment ko tanga na loin u da report se kari auri so na science the development is ke la ye se ko chap scientific body में हमने समारे कोई इंडिया के ICMR ले WHO ले मतलब में हम कोई scientific team में हम लोग ना verified organs दा higher recommendations कि कितने follow तो हम चंग ब्राइक ले कोई सा अरे CGC एक का वर्क भी पोस्ट समारे का कोई सी अकोई ना सोमदा अकोई कि vaccine resistant दे कामने दे अदिगे pub kamai pay hari no ka he posi ab hang swai surun tai swai daran je to se pi america su moi virus si ka pai dong ni ka phalo dong ni to hoi di ka he hoi lai tha jaru gi ka bu la su america su moi gi central america he tar moi gi coastal america su america gi ji chok america na example lo ge te moi ta pai gi he chok le le ba ko moi ba pai di na ma pang kan le ba ni le ba pai di han pa ba he le ba ko ni na pena moi example to go on moi example programs is america so as a moi su akoi america harga heta lo chak na mate moi society में state na lo canary akoi canary ma de new york le ni pa do ga na zagan pi do ga california le do ga hun de udri america ni chak ma ne khale do adu ma de moi su to ba regional variation am le yo kan se canary akoi sa akoi india da to kan se manipur le do ga chennai le do ga delhi le do ga mi su ko no agriculture kar khena is my news khena ka sa mo is ta comment of the coastal america na pe samudra pan man le sin mi ke tin no hen ba pan la ko su ta ro hen do chen no hen sin sana chakot is lo hele pen he ga sa da new york city de horga california de horga los angeles de horga tam la coastal ga to atlantic coastal ka mo ma adigi so na ganda pacific coastal ka mo ma moi sing sigale moi sing kha wa kan chawa thaina phena tung hani yorgadi american civil war si ka sa ko moni lan hori kai de na ada coastal area gi wa kan gi chaw for pa ada gi ha ne gi conservative wa ba wa kan me ko ro pa campus si ga ha ne gi adu ga ha ne gi dar ko ta na choose ne campus ga si ga ya ma de ha ne si sa moi na moi slave me africa de para po moi gi slave hai dar moi gi who is the Haga Minai Haga the Minai should not take Minai Robida
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔꯒ ꯁꯥ ꯉꯥꯗꯨꯅ ꯌꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯅ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯁ꯭ꯂꯦꯕ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯒ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯍꯧꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜꯂꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯞꯂꯦꯟ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯔꯊꯣꯗꯣꯛꯁ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗꯁꯨ ꯚꯥꯏꯔꯁꯁꯤ ꯀꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯅꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯄꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯨꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯁꯤ ꯄꯩꯗꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯔꯄ꯭ꯂꯁ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ 600 million ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯩ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯣꯏ 300 million ꯃꯨꯛꯇꯤ ꯃꯣꯏ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯙꯃꯥꯗ ꯄꯩ ꯂꯩꯔꯦ ꯚꯥꯏꯔꯁꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯥꯞꯄꯁꯤꯗ ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯅꯤ ꯀꯥꯞꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯤ ꯂꯥꯏꯅꯁꯨ ꯀꯥꯞꯍꯜꯂꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯤꯡ ꯆꯜꯂꯒ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯈꯔꯗ ꯀꯥꯞꯄꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯐꯥꯔꯃꯥꯁꯤ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯒ ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯐꯥꯔꯃꯥꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯄꯥꯏꯕ ꯐꯥꯔꯃꯥꯁꯤ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯒ ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗ ꯃꯣꯏ ꯀꯥꯞꯄꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯞꯄꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯚꯥꯏꯔꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯥꯏꯔꯁꯀꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯊꯥꯏꯅꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯞꯄꯤꯁꯤꯅ ꯊꯥꯏꯅꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯕ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯗꯦꯠ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯤꯀꯦꯟ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯍꯥꯏ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁꯁꯤ ꯁꯣꯟꯊꯍꯜꯂꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯄꯣꯛꯁꯀꯤꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯥꯞꯄꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯥꯖꯦꯅꯦꯀꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯞꯄꯤꯁꯤ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯥꯖꯦꯅꯦꯀꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯛꯁꯐꯣꯔꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯁꯥꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯀꯣꯚꯤꯁꯤꯜꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯅ ꯀꯣꯚꯤꯁꯤꯜ ꯀꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯥꯏꯔꯁꯁꯤ ꯃꯥꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯣꯟꯕ ꯃꯤꯗꯨꯗ ꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗꯧꯕ ꯑꯗ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤꯕꯣꯗꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯁꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯍꯟꯕ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯑꯃ ꯊꯤꯔ ꯇꯧꯕ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯄꯣꯛꯁ ꯇꯧꯁꯤꯗꯅ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯄꯣꯛꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯚꯥꯏꯔꯁꯁꯨ ꯁꯣꯟꯊꯍꯜꯂꯒ ꯃꯤꯗ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯟꯊꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯁꯣꯟꯊꯕ ꯚꯥꯏꯔꯁꯁꯨ ꯆꯥꯡ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤꯕꯣꯗꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯀꯟꯕ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯂꯥꯛꯀꯅ ꯆꯦꯟꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯪꯉꯤ ꯚꯥꯏꯔꯁꯁꯤꯅꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯆꯦꯟꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯟꯇꯤꯕꯣꯗꯤ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ